no so obeboyin na ye de aseda segment no ahihye so dika ya enye asem ketwa kra na Reverend Dr. Kwame Esia mabedi akoka ne din ho eye senior associate pastor ewo Charismatic Believers Church International Accra Obojo ya chese ne papa ni mpompa right Reverend Kwabena Owusu Amoa amana konwa ne se wo mra na gya woni yen emede nyame asenti Reverend wo so ayeda wasem akwaba ediba Max 89.7 FM Max Morning Dew so yasida na yesefe yeko yo abana Reverend eda ko say ewo so akodi edu said ye Max Radio moye no da every biara Max Radio ye ya hwe ye say ye wow e ma wo ye ne onyankopon epe na akwanya no aba na nene amene wo ka ho asem say why must we give thanks adenti e de wo say ye de aseda e ma erade adenti e de ye da say yes we must give thanks because one it honors God ye da say if we say e she onyankopon anibonyam okay Psalm 50 verse 23 of say he who offers thanks honors me. Gratitude glorifies God. Nyeka nyina na se obi biara oda ase no odi bibie ema nia oda na ase no onyankopon na ye ade nyina ara fareby hro sam se atede pa niema eye pe ni nyina ara free onyankopon chen ewo Yakobo woma no etiba ko ni chebu don so no o say every good and perfect gift is from above. Yes, if we have life, it is of God. If we have health, it's of God. If we have a family, it's of God. If we have food to eat, it's of God. If we have shelter, it's of God. If we have peace, it's of God. Now say free nyankopon we trust ye chere ye ni so after that ye so after that after chere ne se ye wo ye ma me no eye me se eye me de sanye biom na wo da nyankopon asia wo de nidie amerade ena de etoso biom so ne se wo da asia ebie enshira pon emao blessing when you thank God it opens the door for more blessings. Luke chapter 17 verse 11 to 19 Jesus healed 10 lepers ofa kwata fodu yare oba ko saniki ena obeda amase Yesu bisa na se enkono na aka no we na esan se ono aba ye nti Yesu mana yare sa ewie peye ena no pay Max Radio near ye cancer on the first. Now was that any bebree keep it before God and then keep it keeps your heart humble. Obia or das no Oma aseda doso. Oma when you saw idea. If yes you are comma. Gratitude reminds us that we are not of ourselves. We are not self-made. We are grace made. I am dum and I am. What thou be asia now person when this shot your wire now person I am dum and they are dum war. It's a spiritual warfare weapon. Thanksgiving is a spiritual weapon. After that, I could be a thankful heart can silence complaint. A thankful heart can silence fear and every enemy's life. Obia onim asedano me say otumi ade okọ akodiye ni odi ye ne say okan ni pedi anutum ọman ni pedi eye ko ọmutumi ye ni ọmọ ye esan so ọmọ pedi ye gina so na ọwa akoma paiti no e ma ọmọ nsa e ka won chiri enne anọpay Max Radio Max FM ya ba wo fie ya ba wo dem ya ba wo bushim ye ka sra wo se enne wa sorry fa onyankopon asedama no ono e na esa no ono e na fata no otomtofo ne se dynamic fana Yehovah ase wo ye oh yeah mameda anopenia ya kan say dynamic function Yehovah namo wo ye yeah, mameda. Onya
Onyankopon ye ga odum yen and don any bring the name Onyankopon wa ma adepa ache yen wa dum yen e cha say de na sada emano it's a fire beer, no echo after dance some extra. Or don't you want to say, yeah, baby, adore, baby, yo, erade, why, amayano, yeah, baby, yeah, better, Mass Radio, yes, show Christ our and also Reverend Dr. Kwame Bedia Kun Esiamo Charismatic Believers Church ya ewo enkran obojo ya ne papa right Reverend Kwabena Owusu Amoa jese wahira ne pa wa mana kwanya nso se ni obeka bia nso edimu Reverend Yesi Nyankopon enhia papa na ano aye frɛ na wo se program bi ba so ye pese wodi date ne to so time no any location no eka homayen. Yeah, a book lunch and a battle. A Citadel Bible reading guide. Yes. Yes, Bible reading guide. A battle. Yeah, what personal battle. A year 22nd. Juada a holiday. A year 2:00 and a year what personal battle set. A year Juada we are. Juada na number bi ani hwa bi a wo de beto dwa bi na obi pese wo bana aja woman location ya de said ya kana RS hwan no fe no to so fe no to so ai fabi ka ho mai said be ya obi a wo tie ne se onyame ye na dom no wo beja adwuada wono so ahuni e wo se wo ye yo number 0243 10 6269. Yeah, 0243106269. Okay. And the next number is 0244 022 093. Yes. Any of those numbers. No, say no emu bia sa ufre na se jawo kwa koboa na Citadel Bible Reading Guide na ya papa Dr. Kwame Bedia Kun Esiama Reverend Kennedy ho edi betu dwa no ebe lanche no sa opese koboa ufre number si ya edi atu dwa nyina nso a mpanifo ne obedi enkita ho na emo a opese wo de boa no so eja watimi edi aboa ni nyina nkamfo ane se nyame adwuma betimi akonanim akoso ya de ne ye ka kire Reverend no pay nyame nhyira no onye ne kese onhyira no na onye ne kese akisia ne abuna onyame so nka mo na onye ene mo se me high lawyer na me nyira abuna na nche huma ho anwum ne kwaso na me ame hu connection no na me nyira abuna amen eti Reverend Yedase de bia nso be ba wo ho no mo abeji asida segment no abere ni abere nyina Yedase Max FM 89.7. Yes, so feed your man. Yet, I'm a man. You can't tell me so sad. Abusia Mass 89.7 FM Max Morning Dew no asogu so a wutie na an se na ye fiada ene de ye bomu jai ya enya asem keto akoso ya ede na ekoso organa ha na ye na ye homra ye na ye homra na ye fa ensema hodro ne akese nketo ani modern temo say ye blog say ye vlog social media platforms say WhatsApp channel na trend pa companies ne vlogs ahodro ni nyina wonum nyina tu abata WhatsApp nti wo ko Facebook na wunya information ho no na wo e de ewura wo no WhatsApp channel so no enso eso Max FM Ghana
Mass TV ye nyina ye di kasobo mu e wo ho bra na ne yen emetena na mo wo pese wo hu ne ekoso studio hanoma eya no akọ Max FM Ghana yenye de na e wo YouTube no enti ne ye beko TikTok ye beko WhatsApp ye beko Facebook ye beko Instagram channels ni nyina ne ye wi a ye di ko wa krata mu nsem so atatu ama ni nyina nkamfo no se efo man ne ho de a ye beka ema wo so waso atibi enti eja ye ba sesia ane na yenya age aseda awie die na ja moni tua ensema trend no ye bekeka ni nyina bom sebesepa ani konyina haban na ja yatasetasere banyansefo mu a enya asam keto akora me hye me de yase a na ja me hyase e de free daily graphic de bokrata wo bono homrane say truth and accuracy every day na daily graphic de bokrata na kata no hwa ne ebo anim ne kase pa mu no utimu se mrantie nkantin kasrafo ya wo mahye top no red uniform no sasa na ye describe na top no ye red na down no so ye black na wono mo de asanteman color no me kire green black yellow no wo mo de aye de se bibi de se fan ya ye di hu ye hu na so asoso pa na kasie mu ni nyina se eno ada na asante hima nana konadu yi adom ya wotoso miensa amamre ni amane koso asante mantem tie ne Ashanti region nyina obia kokoboa ye se de be ya ye betimi aye ne final right no ya na enye asamketo akora nti wose Royal Barrier asante hima nana konadu yi adom interred at Breman Mausoleum na chese Breman eneja ebekwa akopa na chi krabe kra ya enya samketo nti enra mo hwe Mass TV ne die mu hu niema wo mani so agoso ya wo hu niema wo na enra so abode enso course de wa de se kutu ketwa man take ketwa bi wo mu Ghana man penin dada His Excellency Adudi
okunso ko pie mu ho ne dia mete na ye 100,000 Ghana cedi Ghana mampani ankasa de 300,000 Ghana cedi wo wura ba ko ye fa odin bra ono so 500,000 Ghana cedi chese sika no de na nyasam keto akora empanifuo titiri wani ntiri bebrebe ekopie mu ho ambassadors ahodro consuls ahodro na ba ko epie mu de eno de ye wia ne beka ho asem akoso ye ne 3 days de na be pie mu se no ade amanfo keka ho nsem bebre no ye wia beka ho asem ti Daily Graphic de bokrata kese pe dem wo se Royal Barrier asante hema na konadu yi adom ya wotoso miensa eja abrewa kwada din ti eno akura de ka se bo no nwotwe a hwe no bi ampie no kwasem videos no e course no mo amani tua mo hu ne e course obi na ase eho ye nsamampom obi MP obi ahye ne demaja obi a empe ne ho asem ti enu bi ne mabobo so amamo anopai ma mento aso o say 3 news o say fetish priest allegedly guiding illegal miners at river and Cobra flees upon citing anti-galamsey force ai na ni nyina ne say okomfo bi a ababetodwa say enipa a wonom enam kwambone so etu fam agudie ukopie mu ewo eye ensuo ankobra ho a okomfo a wo bo won ho ban no chese wote say enipa ana asrafo a wonum eba beto ahya garamsefo no so na chese wono de ntempara watu pia fajan na chese okomfo ye dwane ama waja na kom ene na so anye so ewo honom a chese asojafo no ko ye se wo kwakope na che no aka nana ene na abosomfo ena egu honom na ankasa de atupia afagyan agosi na adwane na adwane ampa na we de ma memfa we free Joy Online that is a Joy News Online na me pick we e free was Kwalebu Teaching Hospital sound health alarm records over 5,000 diabetes referral and 2,000 complicated kidney cases in first half of 2025 yanyina nim se eye sabo yare kidney yare ya na hadwen pa ya chese wonum ne ye kasa de nipa makoma be se empem num no manya diabetes yare na kidney ni enya adwuma se ne diabetes ya ena ebeba abeda wo so ya chese emu empem mienu de meche 2000 de emu odem pa na chese wo manya kidney diseases na nche wonum se dialysis nso ye de woto so na woni kapre e de hye obotoma ene obebre yie pa ya chese we akwakwaye omanmu ni nyina sede ehia se ye wo se ye ma omanfo ne asote se enokwani ne kwasem ni nyankopon animu ni wo kidney no a ehye wo mu na ebo adwuma dikadika hohoro moja mu ni niema enuane ni ade ade ekoho na hohoro se de be ya system no betimi agina no se amo adwuma yie dia ene me ne wo kase no diabetes ni ade ne de bebrebe ebesesa gu ho no monteja we wo se Ghana fo nyina so ye hwe ho ye no me kai pasa na akosua ne doctor ne disisi ani pa basa diabetes ni kidney asem ya no ne de keka pa ne se ne ababeto dwase nipa 5,000 ya referral na wo mo ankon so emi ya anko checking so ne je se no de ni bebrebe die enye asem ke 20 mu nyina ye nhwe ye ho eyie Minu ama memfa we ento aso o say Ghana reopens embassy in Iran. Foreign Minister Oku Jeto Ablakwa ya Samuel Kanedin ho ni na ne say ukopie mu ewo oman Iran a emire bi a etwa mu na Ghana ye wo embassy wo honom ba ko pienu miensa nti na embassy ne empanimfo close ni down na nei oswafo a wo hwe amona ne ho nsem so yewura Samuel Oku Jeto Ablakwa na ne wode atodwa sei Ghana ebebie eye embassy foforo ewo Iran a ebeye kama yie pa wode nsem we nyina atodwa ena waka say September busum ye besimi ne de toso dunsia ena Ghana ebebie eye saa Iran embassy nei aba betodwa sesesi ade empanimfo ayipuma kwam a chese bibia akotodin a Ghana abie new embassy ewo Iran me forward e free Ghana Education Service one more official platform ya eno ewo Facebook ho na me family e free na Ghana Education Service de baba to just say placement no enya aba mo amoba no kokotro BC ni niema ade no say enya aba ya anya asem ketro wo mu kire mu a enkora be 603,328
ɛna wɔn mu ɛkɔtena ase kɔtwerɛ nsɔhwɛ no ya emu 590,309 aqualify tieni ye pa wonti mumra YouTube Master FM Ghana na monhwɛ sɛ the Ministry of Education ɛde statistics na ba nyasem keto akora enkora wɔnom kɔtwerɛ nsɔhwɛ no kamia yɛ sɛ akaka no madu 1 million because ɔmo bro 500,000 na yɛ sɛ 603,328 ɛna wɔnom kɔtena ase kɔtwerɛ nsɔhwɛ ya emu 590,309 wɔnom apase na no kwasam ne se eme wo a wonum apase eye 234,000 emema no de no madawurma 234,783 emema wonum apase mail a ya place wom ena fe ema won ka ho eye 248,038 wode kɔ hamabupan na kyɛ hamabupan aduonum baako akyiripɔ enan ɛnti sɛ man ne drɔso se mɛma no kakra ɛna mɛma de no nso wode kɔ hamabupan a na kyɛ sɛ hamabupan aduanan wɔtwe akyiripɔ enkron 48.6% wonum ɛna wapaase na wɔnum a yenya maache wɔ mu sukuu bia na kyɛ sɛ gya yenya sukuu ma wɔ ebetimi aba sɛ sukuu mu twusu wɔ hɔ ayema ebi nso a ne pass mark ne sukuu ne mfa ɛne ade ne nsɛm bebre wɔ ho yenya nsɛm keto akora wɔ mu yɛ 107,507 wode kɔ ha mabupan a na kyɛ sɛ 18.2% ya ɛnyɛ asɛm keto akora na wenu ne ɔm de abeto dwa ya wɔn mu ɛkyerɛ mu sɛ a placement program no cover public schools mako ahanso ni aduanu enan 727 24 etifo fanchem ena wonu omukọ yifo no omukọ private school no ebekọ 70 schools mako 70 ena placement ni bia koso ama wom TVIs no mo amukọ technical fo no 233 monso betimi akoso na mo private auto placement bi wo ho no mo hwe anim se enche nipa be se 21 ena fe 49 ebetimi abobɔ awura mu kakran na gya nso hwe nkora ekɔtwero ye resource aba hu suku o mo kɔ no yebe October beba de na kyese e wo se obatimi kɔ suku ti ehu nsɛm ne yakeka aguso anopai amayatifo abana ehu nsɛm ne yakeka bidi a ene ma me nso memfa we emfiri he o say Ghana will receive additional 40 West African deportees from USA. Foreign Minister Samuel Okudzeto Ablakwa na chese ne nyina ne se ukopie mu USA United States of America ye nyina ye nim ne ekoso ya wonom president Donald Trump say all deport African country ni bia anas African national bia wofa akwati kwan so ekopie mu wonom eman ne so na eneyi ababeto dwa se Ghana ye di kan age emu miensa ya emu mienu eye Nigeria ni ya baako eye Ghana ni Samuel Okudzeto Ablakwa ya wono a eye osoafo a wo hwe amano ne ho nsɛm so na ne wode ababeto dwa se opon nipa 3 ya yaje wo mu amienu eye Nigeria ya baako ye Ghana ni ye se hwe animu se ye besa age enipa no mako du baako ya wo mu nyina enso eye abibrem atoye emu nipa eni ntini Ghana eneyi enipa ye hwe wo monim se hwiebe emfi sabre ya enkosi safo ne bekwa wiye de na anase bosome ne bekwa wiye no na enipa no aba beduru Ghana mu a wan kire baabia wo mu firi but emum wo se wo mu nyina eye Africans a ye hwe animu se wonom eba beduru bra ye bebo wo mu afiri eye USA no na yewra Samuel Okudzeto Ablakwa ya no de atodwa se enche Ghana mampani His Excellency yewra John Dramani Mahama de nani ebekire mu ewo China memu yes it's China mampani Xi Jinping amman invitation kase pa anya sam ketwa enam so Emma Minister of Foreign Affairs and Regional Integration akanede no sana no mbo so ye yewra Samuel Okudzeto Ablakwa de abetudwa se eye no kore Samuti se Ghana mampani eba bekɔ China ayasem trodo na wobra woni nsentwofo etutwe enkomo na no wɔkyire mu se China ene Ghana eye wontiase apam bi ehye yentem ya enya asem ketewa China fo bo man konkuru Ghana pa sanso na man konkuru Ghana so enya China so emfasodie bebrebe
was a share who Pedewani Kohe July Busumi Kura Tremuya. China for me, Chere one more a crocassia Krupono Benjin. Womu approve 30 million US dollars as grant. Edima Ghana, see and fanya yen rem. Just a market ya hodo titiru niena ewo aflawo ya eno ewo eframantemuno na just a China for boa man konkro Ghana pa eno kra nam so ema Chinese ambassador to Ghana owura ton de fe edi nensa ehyenkrata se ya wo se a bilateral trade agreement ebeye between Ghana and China eno kra nso no de kosikamu a 11.84 billion na nye sika ketwa ni nyina ne se aman mienu ibetimi aka wo ho abom sikasem mu empuntuo mu yeyemu enti ye nyina ye hwe anim se enche kra Ghana mampani His Excellency Owura John Dramani Mahama Siremu Sejata an obetutu na namon kakra edi akwakodu China memu na aboama enti ase apama ewo China ene Ghana ntem no empuntuo betimi asan akoso jojo na memfa we ento aso or say Movement for Change petition OSP to investigate Dr. Bawumia's source of funding for 300 brand new pickup he claims to have bought for the NPP. Movement for Change petition OSP to investigate Dr. Mahmoud Bawumia's source of funding for 300 brand new pickup he claims to have bought for the NPP. Na chese ni nyina ne se eku a ye frɛ wo mo Movement for Change ena ne ya twere enkrata tententen e de akwa ye wura kisi ejaben ya wono eye Office of the Special Prosecutor say one hwehwɛ Dr. Bawumia ne brand new pickups a eye mako 300 na chese ahasa wono ekire se wono ene toma MPP osono amanyokuo no wo kire se wonum ente ase senti a wono ankasa ni botom woti sika na enye ka bia se pick up mako 300 ya wone na ese se wotoma MPP amanyokuo no ene Movement for Change ena ede akwakoma eye Special Prosecutor se won hwehwe sa ensem ni mu ba bi kura wonya sa sika ne free ya wode to sa pick up no ema amanyokuo no ede mabo ede wura BBC ye BBC we are seeing na BBC one more official page eswo now says Scottish Border Council has launched fresh legal proceedings to remove acclaim and as a self-styled African tribe ndurwa na ata friend kubala wasi ilizwe Ghana ni abrantie tuntum tobrom sie kama wo eno so wa bie ne kingdom foforo kra wo Scottish man ni na Scotland man ni mu na wono no kwakwotete wonu border so baabi eno wafa ema mienu na ni dia wono dia to ne ho so as Kubala Kingdom king no ene king atehene we atwi pa na wo kan to so ena ba kon so ka ho no ye fe no Queen Nandi ena wasanya assistant queen bi aka ho eno no wo fe no handsmaid Asnat wo mo miensa no wo mo taponim na se no kwasem ni nyame anim ni wo hwɛ sɛ de wono mo adi enema ho ensɛm wɔ social media no so a wankasa no hu a wudbeka sɛ na de na ekoso wɔ ewiase ya kyɛ sɛ wo mo se akane no na asase na ɛwɔ Scotland no wɔ ɛyɛ wono mo dia wo mo nana no mo dia ene sa abrofo bepam wono mo free ho no mo de begu tuntum asase so na ne ya wono mo anya opportunity king atehene ene ne yire no mienu baako ɛyɛ maid ma no wọ́n sọ wọ́n kọ́ akọ́gye asase no kyesɛ mfinhyia bɛyɛ sɛ 400 years ago no na asase no yɛ wɔn mu dia ɛna yi aborɔfo yi bɛpam wɔn firi so enti wɔn asan akɔ back kɔ akɔgye asase no sesei edin a wɔn de ato so ne sɛ Kubala Kingdom ɛna mpanimfoɔ a wɔn wɔ Scotland de abɛto dwa sɛ wei deɛ ɛyɛ aboro so ɛyɛ ahadwen enti wɔn de petition foforɔ akɔto court yɛ a wɔn hwɛ anim sɛ ebetu wo nyina free sa brone ko omoto so no ene ne omo ye wo social media waba pa na se omo bo nobody can stop reggae akoso ya Kubala ken ene ne yire no mienu wo mo nobody can stop reggae nobody can stop reggae enu kwa hwana bo Lucky Dube ya na bo Mali akoso ya hwa wa wo de mo mra YouTube mo ma hwa nobody can stop reggae mo ma hwa no Lucky Dube ne boy wo ho Lucky Dube mo ma hwa atehe mo hwe nanim
ɛna ɔde saa yi fitaa bi o sɛ de ahyɛ n'ani amakemake na yere no edi n'akyi ɛna ni maid no kwa yɛ sɛ wayera mfihia bebrebe ni ɔmo hu ya ne sɛ wakɔkɔ pie mu ɛwɔ Kubala Kingdom no ɛwɔ Scottish famu hɔ ɛpom paa yɛ te sɛ nya asɛm ketewa na mpanifo de abatwetwe sɛ aboro so ayɛ yie sɛ wɔn de fresh legal proceedings bi bɛkɔ so a ɛbɛyi wɔn mu nyina firi no nipa akɔ no baabi a wofiri baako efiri Ghana bɛɛma no ayi tuntum na wɔwɔ no mu de sɛ gya yɛ nyina yɛnim sɛ wofiri Ghana ɛna maame na wɔn wagye ato ho sɛ na yere no wɔn nso anya mfinhyia no pɔrepɔre aduanan mmienu wɔyɛ Zimbabwe ni yɛfrɛ no Gershon Jane ɛna afei baako bi yɛ ka ho America ni na ɔso wɔn de ɔyɛ maid no ne di ankasa hyɛ adaka mu ɛyɛ Kwara Tyler wɔn nso ɛka ho a abranteɛ Kofi Ofe tie ni ye akosia abranteɛ Kofi Ofe deɛ ɔno ɔso ɔyɛ Kubala King no ɔhin pɔprɔpɔ paa yɛ wakɔ mu ɛwɔ Scotland mɛmu a ɔfrɛ no ho atehen Kubala no wagye so sɛ Elizwe enti ne akɔ mu hɔ sɛ nkyɛ yɛbɛpam wɔn nyina afiri ponim na de bia no wɔn de abetu dwa wɔ social media no yɛ tent a yɛtim obi aba abetutu obi de gya abɛhye ɛne kyɛ sɛ nsɛm de bi kɔ so paa ne nyina ne sɛ nkyɛ yɛbɛpam wɔn afiri ponim na baabi a wɔsɔ wɔn de wɔn ani kyerɛ no wɔn de wɔn ani akyerɛ bɔmɔ mɛhwɛ wɔn anim ɛwɔ YouTube Masafam Ghana na mofo mani kuro twa wesie ɛnhwadeɛ ɛyɛ asɛm mamefa we ento aswe we GBC fo akache na mefa no anya ahyase no kugya to kase nipa 40 na yesi aye hwe anim sɛ wɔn ba bepie mu ɛwɔ my Ghana wabra ye deport wɔ mo afri USA ne natie yi sese enipa mako du baako wɔ say 11 deported African nationals sue Ghana for alleged unlawful detention. 11 deported African nationals sue Ghana for alleged unlawful detention. Akwa besie wo mu wagwadwe hye obi di nso obira wo so wa ma mi jam nipa mako du baako a ye pam mo free US nipa du baako na ya pam akoso am nyempese me hu ne say wo mo ye Ghana for mo so mo ya Africa mo nye Ghana for mo ya Africa na ye pam mo ne se mo mra Ghana ya ne ya gye mo ha mo say you unlawful enti no mo kosi wo ya se wo ye e mo kosi o man Ghana say ya nje mo kwan pa so asas kwanya Ghana fo gye wo mo no enya mramu emfa mra kwa so eni ntin wo mo ankasa atwe nkrata tententen a wo mo ede kwa kodan asem di bia say de Ghana si treaty wo mo no ye treaty mo ye nti court nhwe na wonka bi emfa ma wo mo nyame ya adoma October bosum ye besimi e na court betena se ahwehwe wo no ensim okay mame mfa we free graphic online na graphic online e dia beto dwa ya wo kire mu se mobile money ya mobile money wo ye phone so no e wo mu se na nsentemu ye dete se transaction ni ma bi wo hono ma empanifo ahoto nanso se wo no mu ne ye kasa yi wo gase busum ya mu no mobile money transaction na timi edu 354,000 enye thousand a billion boy 354.1 billion Ghana cedi August bosume enko a nyanu ya na efiri August mbedu September mu eti eni akire bebre saa ya Bank of Ghana ede ababetu dwa wonum kuntabu omode to so ya kakranka no omode aba kakranka no omode aba ni omode eba tese omode be kire mu ane se mobile money transaction no atimi akonanimu yie pa akodu 355.4 billion ya enya sam keto omtititi ka ne nyama free mu kura still la mobile money transaction kwa na ekosoro ya enya sam keto akura wose ebinum a wonum fa interoperability ni so no se bia wodi free network foforo de eco network foforo no so no eno eye 4.9 billion August ni mu pewu tiewu August pe ene no eye 4.9 billion na wonum mo send e free bia wo the same network na wo de call the same network so a wo mo so de ne buruburu ja na agent for a wonum register mobile money agent for ya wo ma register se me pese mobile money adwuma no miye bi no wo mo nyina dodo eye 938,000 na sa 938,000 no emu 433,000 pe eno mo ye active
nti wote free mu anaje se nipa bebre a register mobile money so mo ye ho adwuma enso chip no hyehyɛ shombotom eno kura mpo enka bia anka nipa bebre be se 900 fo yi eno mo nyina eye transaction am ye sure say sika Bank of Ghana edi ababeto dwa se 354.1 billion no enka bebro sa na je se mobile money adwuma no ekoso ye pa no mo koso anso aka kire Ghana fo se mo mani na ho akosoro no na kromfo no so ne na machire wo baby yare wo school mu yesi wan send sika doctor Giano so ye no operation menimu ara sakura yare a 5 minutes penny da ye operation ya frɛ ma me agizika enti eno so wo se ye hwe ye ho yie se da be ya obi mfa so na kwa emeda ni ya chenchen ye mfa so kwa meda na wa chenchen ande ye ne ma me nkomani mu e o say food poison contribute to kidney failure. Health practitioner Dr. Joan Ofori Asante and na wode atudwa wo kire say enuane a asai ya empempi e kan food poison and as food when is contaminated food no ni nyina ka ho eboa ema Ghana uba ya pomude ho nsem entimi nyina brane na kidney failures bebreba eneyi ekoso ewo oman mu no saa enuane a asaya na se enuane a enya yedi koye mu no eno eka ho bi na etimi ema eyenya eye saa kidney failures no ya ene health practitioner Dr. Joan Ofori Asante e de atudwa wosu ya mame fa wei entract one ja se 40 na nya bokra ma 2 aba betoso na me fa wei e di free a year 1957 or say French president's wife ma ababawa we wonya baba was 72 years na chese mame panimu Brigitte Macron en woni ni kun yi Emmanuel Macron say no womu adi evidence bi ebe court na evidence na wonum de be court no kwa akokire mu se eye mame Brigitte Macron wonya 72 years no wo yoba na obi bebu sase ade wonyo ba na ababa wa wono so ne din edi Candice Owen na ekwan a wode Brigitte Macron ni kunu Emmanuel Macron efa so no pa anya sam ketewa wo wose maame no sese de wo yoba na nso akane no no wo ye bema ai wose akane no na maame Brigitte Macron wo ye bema kura chese anya sam ketewa kura en wo ye ti sese de ya transfer no ye no o ye bie na ansa kura na obakwa akoye trans ni bi no wo yoba bema na kwa ware awo ya woni ne yire ne manyina tifie afere obi hu ne ye hu ya maame ya da ne be ayi bema ya da ne wo ba bema na da ne wo ba o Bridget no a wo kire Macron ade wo school mu ne se ja abrofo de se obi anyi se obi 10-20 years kura omo de mfa wo nti mu bude wo de wo ba YouTube abehu ne chehye no se ne no ani nwio se de yin ene enya asam ketoa na said Candice Owen wo ha dwen e wo social media no so bibia Macron ne yiri be ye bia na odi wonu machi e me na anokora ye de wonu mu court July bosumunim afa de baba to dwa na fa de ensam ne dane a na Macron sa ye yie enumguase we de mintumi emmereme etobire bi kura ma Macron ko Fred Donald Trump se woni ababa wa na America ni ababa wa no woni ne nkasa na enumguase ne do so dodo enso kura girl ye ntie wose wonti so dogo bi enu abe ene se wakeka se defamation suit cases ahodo bebre akoso still wose maame Brigida na oye bema no abedane oba onti ase wote ase enso a enye yie na me bisa say brother ye fed say ababa we no Candice Owen no ono wadi mfie say onyi ye o benya be 30 something na 30 something obi ono na nya 70 ense ono wo ensentwani wote social media so ntinsi hwemu de enye oni enya asam ketwa hwemu de aha enti sesi ano ne aba ne se wo mu ba be court na Macron so one ne yire the evidence yes fata kwa akokire mu say yes maame Brigida oyoba na onye be ma se de Candice egu nanimu ase ha na dwen wo se atete wo no mu pa ya enya asam ketwa na no kra yesi Macron ne yire tipre mu na ja odo ho ayi kakra ode ne nsakofa na so yes maame ya bo papa ya som no wanyi se Mama say ayi Macron ankasa I don't know why ankofo de nanimu ye fo musa oh emre bi wo pia bonten I think say as a to yi ono ne nkrofo baako I think say civilian ya mama kan say civilian watch ya na say watch ya na wo hwese nipa ya bo papa ye ni so oh Macron no aso mu di nani
It's nice. Not nice. Ebi na si wo pray ni mu no. Yes, one ne yiri si na yiri ne de ne nsafa na so ho kakra. No, so we dey video ni ba nipa no bo na ni so ankasa. Macron. Oh. Abranche yi bre. Nipa. Wo be di ade anu mu se de na ne. Akwa be se nantwina ma so tro da ho de na ama enso a be mo mato. Ti no se de ni abeto dwane se wo mo de evidence kwakwato akokyire mu se maame na wone na wade no wo nso wanyin se ne de enso maame no yoba onye be ma se de manfo keka gu nanim ase ne se ase dono afritigale ase dono afritigale ntino nyamedi etwa to no wo foforo afaka ho na ja me aka me de me o say banyiri land disputes 5,000 school children displaced 44 school shuts down 5,000 school children displaced 44 school shut down na se wo kopie mu ewo eye atifido mantamu a ntokwa ne mentem ho ase a ekoso ewo ho no na ne yaba betodwa se asukufo mako empimunum 5,000 ena sese obi ade ne tie bom enu akora abana ekan se chese ebi motu aya tukotena ebi mu kotogo ebi mu kodivu ane nasefo ena ne wono me de aba betodwa se sa asukufo 5,000 ni chese obi afa ne kwan o hwehwe nkora ba bia uhu wo mo na enu nkamfu ano ukopie mu ewo mo bia ya na mwatena ye ho no mo a suku mako aduana 944 ena sese ya yatomu a yentimi emie ema sukufo enko suku wo mo maka no so wonum entimi enko se ensem na akwa ehu pa o benyiri ho no me nsa kan foni no graphic online asase na enam so ma anwada ne atukotena no ti se social media for ne hu sisi na me nsa kan so wonum ehu dia mo fanto so akwasu half plot of land ntokwa no you know half plot of land and a match antokwa we ebaye anti graphic for cratchons ordinary half plot of land ordinary ordinary half plot of land and amasa entokwa anti no so omo de beto so ma aja ewiase nyina hu bia na ye hu se wenya eka asase ordinary wenya tifo kada wo ka ordinary what you had aka ordinary we me confirm kura timi de ntokwa ba o de osisi asase confirm anya da so no ba na asase anya da so anya da so anya timi am community already to school dem money business sesi school for mako empimunum 5,000 anya sesi ya kwa bese misplace se displace nsusu a wo mu nyina pa ba bia afa anya school mako 44 anya yatomu e wo ho no ekwosia no ma ya wo kan no emu atimamufo ankasa no e 48,000 na just 48,000 residents ye hu ba bia wo no wo no afa wo mo ebi se dem kan no binom ne nam kodivu a ebinom ne na just asam no awerho nti asase ne da ho de dwa no agya se bia na obetimi akoboa wo no mu dia mako asase ne da ho no dim se ye sidan kora wo so a ye bobo foundation ya de ade a eno kora ne nam so ama entokwa mama fa we ntoato amedia no so ne yenkoi o say excavators from the port being relocated at night because of traffic in the daytime. President Mahama, excavators from the port being relocated at night because of traffic in the daytime. Not just saying, I say, I'm chair. Any who says excavators be more yetema portwa chere say empanimfo ne nipa bi mususu say ye de afa kuntuna se atwe afam o se ye de kwahiu enayi owura John Dramani Mahama Ghana mampani aba be chere mu say ba ne say excavators bi ebepie mu e wo man Ghana mu a say ye nyini anopa anase awia biem ye beyi na nadwo because aya ye day time no aya na che say traffic jam ewo mpapa ebe slow adwuma no productivity of the work na ebe slow no eninti no ye behwe na ye de akọ anadwo na enei de wo kasa se efri sabre ya ekọ no ya de se excavators bia eba wo man Ghana mu no ye free anopa ana awia e de akọ anadwo esan se aya na awia traffic ewo mu edodo ma mensai emfa we entoaso o say first year SHS students expected to be in school October 18th
as GES releases 2025 SHS placements. Na just say ni nyina ne say form 1 for a wonum eba beko suapon ahodo no ana SHS no wo mo twere BC ye ne no wo kire say Ghana Education Service e de aba betu dwa say so far as I want a release a school placement no nko ade won hwe anim se hwie be October bosome neda etosu dum wotwe 18th October na won hwe se form 1 fo ahodo no a yaje wo mo school ahodo no amu no ekwa kopie mu e won school mu na wo nso akwakwaje adesua ne entiteye se ya ade se school placement no enya aba wonum ehwe anim se October bosome ne de etosu 18th a school for no ekwa kopie mu e wo wonum school ahodo no amu ai ma mensan emfa wei ba ko enka ho say miensa na aduru nan ai we just say ukopiem e wo wini ba ai e jo be say amane bo a free wini ba e ba no say stepmother pours hot water on girl's private part over bed wetting. Stepmother pours hot water on girl's private part over bed wetting. Wini ba ai na che say ukopiem e wo wini ba eno so de e koso no stepmother wono no wahwe ensuohie agu ne kunu baso ni nyina ne se ababa wa no adwonso akoso yakani ye wa wahwe agu ne so sei ade ne se private part so you can say wahwe agu ne so ena efiada wo ena efiada asasema wo karo asa wo de ne na wada saa nipa na bia de ani mahwe ensuohie agu ne maso wa bia ni wahwe agu ne maso so timiti na sakala wahwe agu ne ma ne so na dwonso de wan akora be no onwonso na wa so abram fie se na dwa dwonso mi mo de na me ya akora no ye debum enti no tie wo de ye debum e mama koma konso fo na me sora hemache be se no me ma me tia onum se asema me kai no kre me sora hemache be se no nine na mabutu me ho sei mimi yesei na me de me to a kire so se na me ye alwola no because junso ne ka me ho a me mpe ebi so na me so ma junso bi o but me mpe se wo mo so mo de na o ma junso no enti de bia na me butu a me yesei o bompai de bia ma yesei na me kutu wo ei enti ho na o ya akora o no wa anwunso kete so je say awosu asemu de mu awram dabi wati mi ahwe nsuohie agu ne ba no so se be ya o chena bi mu o hwe mark ya ma wa ma me kona wasi etima ne chiri hwehwe mu hu se oya akora no se wanwunso de a yebetumi agya no na so oya akora no odwunso pa de a be fa mra kwa so me ma akora adwunso no oba asebe bra ni ye twa so me ma bodo bu twa adwunso ntem sa ya koso ya so kan ah o de ya bisa producer de bitimi nkyerem ayi manager ne gina ho no ana mse bisa producer ne manager mfie se no bu charge so manager se watori mumu edu sa atam we dia the movement wo se edu sa atam we dia wontimi nkasa ntini ne jese ne akosi wo ho no ma me kon wo se etimi discipline pa koso yemfa billboard no nto aso yenkomra me ye street na na se ye nan ho mra ti we dia ye dan ho abasisi a ye ba billboard no so bia na wo adwaton de bia pese eja ye bo ho dawuro ma wa na wo de aba na ya bo ho dawuro kama e de amount so de be ya won so betime nya atonfo nya sika egu botom na Friday eja kakran ye see Monday se see na ya do 19th wache kora you see one Monday se see ye se see na see Monday na ada wani da bibi so ana e da ye ho abasisi ya ba nsem aka de beto aso ama wo e wo Mass 89.7 FM Max Morning Dew so ye ba se ya
morning dew no asogu so a wutie no agya ye ka kire mo say ye dan ye ho bape e modin a de ye billboard no asomo a enya asem keto akora na ye mensa aka wa hai e Masbai says wonte ya ene ye mfasa ye fidi kase so na ye nka che wo se anije sema ba pa good news ya a free Masbai e ba waboboa no enya asem keto a ye the unbeatable bundle prices in the office aba ye bebe boa mo anya eniema kese mienu ne bode ne de nso ye de ye betimi e de akabo mu e de ama wo less we are near sign ama osika e de agu botom ebi ni de ebi na washing machine a ewo fie no wo de akọ repairs wo de fato baby if it says wan nya na so wan nya washing machine foforo won sa no ma no yetimi si ade na propro e hyehye na ye nsa ne ye nan tem ho no mo ya na 100 pound wo ba na wo beji a brand new washing machine say ye ba be si October nso de nya si wa wani tua ye mamant bo modern na to TC washing machine na fa che no wate na fa kettle ka ho ne fa mouth 5530 Ghana cedi pe kan hu se wonya tua sesika botini ya wonya 300 Ghana cedis dia shobotom ya obetimi asande ato bibi foforo e wo Masbai afen so ye ma Infinite Smart TV say TV kokurunkon ye jai hwe ai cheche na wakogina edan na chi no wachi mpo no eye ani aba se ani ni ba yi a sound ba na anim aye chese busi basa Brana beji Infinite Smart TV foforo na aba na ebo adwuma dikadika no na yemfa smart watch nso nka homa at 3000 Ghana cedi pe afen so yebetimi ama Tecno Camo 40 Pro phone foforo na aba na media ade amaniji wo ho a ene noise cancellation se wugina dwam se wugina so dem wunya konko na se wo pekia wobekasa wo hyedem na wo kasa obia ntehwe ya tese enya semketwa eboa masumdue nso ba fie ba obi wo hono ma wo fra wo kakra no wo te noise kakra we de woni fie konokoso TV na mentie ze TV wo so a ana se so light ne ma nya krekre we nyina se wunya Tecno Camo 40 Pro ni bia ebetimi abo pa wo ye nso a ne de smartwatch atato ama wo na ye de ama Ghana cedi no 3170 kan wonu se wutua sesika iwie pe ye ma 250 Ghana cedi we de me de my double 250 Ghana cedi dia shobotom bo modern a na bora Masbai yen outlet bebre ba na no yakobie bi e wo chese junction mode aka ho bo wura ho na ne wo pe bia nso wonsa entimi enka promo no gusu koso enti fa ho ehyem papa ya enya sam keto akora na emo se bia mo kuma se edum de no ye bie e de amamo ho afi enkran so UTC ye ne commercial bank no e na ye adjacent enkran inside the WhatsApp na meka na oba circle so de a eja ye ne telecell e na edi enhwani mu ye outlet ne draw 0544 019552 na jaya beje so anywhere dikasubo ma kire ba bia ben na wonso nso etimi akasa promo ya meka ho asema Masbai akofa ede abai Masbai say ye de eye quality you trust, prices you love. Ayo say quality you trust, prices you love dia yemfiri ehonom so emra apomuden ho ensem so enipa de kwumu ene kire nipa su ya woye na se nipa nso so wapomuden ebegina brane ne adane abre nyina no agi se wo bomodin ehwehwe wu nipadua mu na wo bomodin se yare bia entumi emagi nipadua no enkantan so na se akwaba ne se nipadua ne yare agi akantan so dia ene na medimosis se watwadi yare bi ti se malaria fever bomodia na bra won ebesa ma ebiem typhoid fever so medimosis se wo ba wonum ede aduro bekaw stroke ya empempi ya friend endutwe no wo ba medimosis ede enubna ebekaw se wakodi empamu agro na wanya eye empamu yade anase ennamu yade STI ya ye kanonom medimosis bra wonum aso ye sciatica diabetes hypertension man emema wo pa wo emema wonum ayemre ewo mpem ni nyina medimosis bra na omode enuro ebekaw ama won soso no wapomuden atumi agina yie pa wose enkra ha say won ewo adanta barrier opposite the police station sanso na wonum ewo AS
AESL building inside the Ghana Highway Authority Yard, Accra Ministries, and also so ubehu wonum ewo ho. Ajay Kojo opposite the school for the deaf, womu ewo ho. Ukopiem ewo Kumasi so ahene makokobin, Medimoses ewo ho no mo. Na eniti sem kura ne say, Medimoses say, wonum at the garlic capsules. Koku foforo kura aba akoye energy sem yie pa. Eniti eneyi uyo obi a asa wo cholesterol no ewo soro. Wo moja entimi ni afrusa ne yie ewo widie mu. Wo honam ta ye titiriti. Ena ebiemu nzu wo nipadua no mutimu se wonya atenka se emu ye fin. Wo nipadua no untimi detoxify ni yie ama wo honto obi won ma de bia wa ye cheko nafu ahye asa wo yare onyale nso so onti apo. Medimoses say je wonu Medimoses garlic capsules ni binanom na wono mu a sa eniema mabobo su nyina eha nipa ya pomudin no won so so ebetumi afri wo so di so opesa wo cholesterol no etimi egina so yie na ebiemu nso so no pese wo yi fi afri wo nipadua mu na wo immune system no nso so wo boost ne dia ene na je Medimoses garlic capsules a wonum edi aba adwama so wo se ewo pharmacy ya ewo Ghana fana ha ba bia mu anase herbal shop bia ewo my Ghana mu no ubenya Medimoses garlic capsules bi ato na se kwaba ne se wo penchiremu anase wo pedodo de a ene na from Medimoses ewo 0244 06 8447 0244 06 8447 Medimoses say yare bia ya bodin bia no ukopiem ewo Medimoses a wonum ed enubna ebekan ama won so so wapomudin no atumi agina brane wonum di nubra bekam wapomudin agina brane busunya mas 89.7 FM ena wason gusu a wutie ohwe wo time na na chese no nso abo apa ho sima ensia kura nti ye bedan ye ho aba ye ba ne aka bia de besoso amamo ena afenso ye ba ye bekọ street ne so na ene no street ye se ye busa osese bia ne ya ma o chance ya ma opportunity ye de tumi ahya won sase o man konkron Ghana sesa bibi e wo baabi anasa wo de sesa bibi wo man anim ade na aba sesa ma me ni kan fa number ni to dwane na ye homra sese a tworoto ho 055 159 8321 eno fra ye be peke ena afo 055 00555 ne yemiensa na wo de 22 etwato ye da ye ho abaye ba ye de vibe no ebeto aso ma any other things kire ye APM ni aka nyina so ye bobo ni nyina so ama ye ba sisi a September yi aye kamakra esanse Max Buy at the Adipa promotion abba. Enjoy up to 20% discount on some selected home appliances. Mawasanka the latest Techno Common 40 series, Infinix Hot 60 series, and the stylish itel City 100. Nienchao earbuds for free. Wait, any big news account. Yen buy now pay later customers dear. Mobeji money with zero interest. And what Techno Spark 40 Pro and the Spark 40 Pro Plus so. Ane, Busumi September way dear, zero interest. Sheka Krawo so open Chichimwa and your friend 059-409-1122. Follow Max Buy on all social media at Max Buy Ghana. Adipa promo idea and Nemwa September Busumimu. Don't miss out. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede wo. Kwani Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquest. Yan can say Truth Conquest. Truth Conquest. When St. Augustine is talking about, Adisade is talking about the best, it's always good for Adisade. And then St. Augustine, perseverance, conquest, on. Truth is what? Then I Truth Conquest. Mo persevere, mo yedeyon. It's truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition.
Watagwan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your ears. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae's yeah, Max, and your facts. Oh yeah, Max Morning Dew goes around the world with the streety vibes, entertainment. Oh no. Max Morning Dew, 89.7. a one, a two, three, let's go. I'm too spirited, I'm good tempered. They say my dance is silly, oh. My girls are hips, yo. I love my soccer, all my ladies taste like sugar. I'm made in Ghana, I'm made in Ghana, I'm made in Ghana, I'm made in Ghana. You can take me to London. I'm made in Ghana, you can take me to 89.7 Max FM. I'm made in Ghana. .7 FM Max Morning Dew no asogu so a wutie no na baby a ye dru die ye se ye ko street ni so hye akoso ya fa ye kwaye na gya ye ne wo mu ensisi ani na ena ye se ebusa na wa akoso yankase ye ma wo chance se sesa bibi wo Ghana de na ambasesa sesa mu nipa nyina Africa mu nipa no na wo sesa na wo sesa nipa ni free ma se ye nya Ghana bi na wo sesa nipa ni free ma sesa de foforo aba na mo ya de madwene ye nipa no na wo sesa nipa no na me sesa mo we de wa kwaye Concerned Farmers Association papa no sesa nipa nyina Concerned Farmers Association mama me nka sem bi ayi akwabi a interview no na kwakuma no mbo na interview no ana o se na watch kwa mo fa so mo bokoro no ana so otimi oyayi duana yesi yetimi de sticker se den so duana no na so de wura dem no na mo omo wiya me de wo new town ache be mfie dunie ana wo kire se kwakuma no si ye ne anu bi na mre bi akwa bi di be ye mi o se wo be na unika no guda na chi ho o se ne ya Ose de nya mia afọ no se me ba wuda mu a ofo onye majapade uti nya majapade me se sa wo yire no wo ma adwen bone enti ebusuan obetimi aba so street vibe no eso ho asem na mekan eze ya biebie numbers na gum 055 159 8321 eno ne edi kan ana 055 00 5555 near me sanadi 22 extra to din any baby a wakase fra no pain. Good morning, Attorney. Hey, what fatana at say ni. Oh, adumo when e fiada o ne kura ne sen. Ne kura. Oh. The kura me the grandma penu Ghana ha. Embra na me do gba kwam na nyoma me do baba no. It's more than 99 embra. Abezo embra me baba ne say anka doctor for especially doctor for me dey am mu nyina an effect mla at my papa to go to Ghana Institute you be benyan free especially if and water memma meter free dem to be free ado ya kwa donko yes ade ba wa ka be ya ade be ya num na abom e ya tire hey wo fata
Oh, the police and I 99 and yeah, yeah, Marco. All the other 99 years now, then I'm here, that's no pay. Over time, I mean, Papa, that's a power. One was it a human obey and a draw so 99. A police for answer, come with the woman, was it doctors? I think was it, see a money to make a sea back or Ghana, ha. You see the meter no. Who did maybe I can say free. Like I said, we Osino. Hey, what's Osino graphic form where, dear? Hey, Yamia Drumboko. Na ye mouth to me say it's a sad dear back or my concurrent gun and moi. I dear now bet me as a son. Remember one in Sikra, a fine American and a Hey, now they are quite yana. Or quite a biggest group of my room, so quite by Jumabo, dear Cruise. What's in for? Yea, ya damn senior minister of Papa, and now see we did the same be Mara. Michael. About for Michael, one a ja. Now, boy, who buy and one. And the better was senior me and her papa also bet me about Sonaja, only a baby dica subomu. One soul, then I see the one do, kill a will and the fire, one go, but a man did one. Hey, you been way up crying out was ya a bit so on the ja. O meti si dan ma doctors. O so bia na na. Wo bia ba so o, udin. Mpacho Bobby ni. Eh, asa wa na ti say. Nyame adum. O so ya woni pa na aba no oni ne fancy se ani. Bobby ni e bisa se na no pay. Ya ma utumi sase sade ba kwan wo my Ghana mo e de na abesesa no. Mpacho mi be na kame efi ni abodanfo efi. Wo be yi efi ni abodanfo na afiri mu. Efi ko. Okay. Okay. Yeah, that's it. Tia. Asempetia. Tia. Also be abodamfo. Any abodamfo. Next time we sound say na strategy be na mo be use. Nya asem ketwa. Odi ni be aka say free mass 89.7 FM. Eh, anti gift ni so to me. Enra man tenenka. Enra de ni si ye. Hello. Hello. Yanka say. Ya mon ko. Ya ben shama a police o mo didi bribe. O mo twa so na ye fi na efi ya ma. So dia. Wo wadwe no wa hu. A police ni bia de bribe. Omo nye bribe o. O mo de pa. Se se de u kokon kwa udu bebi o mo bete. Wa sama. Udu bebi o mo de. O mo de sama. O mo de sama. Yanka hu. Anti gift ye sewara. Nyame se ndodo ye ho nti wa hye obi na wa kire na odo a we yes bribe police bribe wo betimi atwa kra dia min TV kra da hey a police fo ahura mani o wo wan so no mbo ye ho ban kakra e kire Ghana police fo mpanimfo nketo ani mu adentem nyina titiri nchia enko we die ne waka police fo asem die me ko poe man tempa ko chevi divisional commander Yewura Sala. Sala. Nyame enhia no na ja wo no ho ban emai. Won so betimi aba so din ene me bia wo kase fria no pen. Good morning, your friend Charles. Uncle Charles, voice di mu odwurem pa. Wo fra ye free hefa no pen. Kasa fe Spentest. Spentest fo nyina ho ye. Obi a ho ya mo so mo tia mo. Wo so ya Spentest fo na echia wo. Ayi ko to ba bi fo na say. Hefo Spentest hefa. Na ya jesu. Baby ya jesu. Batuna side. Batuna, okay. Baby ya jesu. Ya jesu. Na no pay de said ye busa no. E ma wo chance, ye ma opportunity ye de 2 minutes sha wonsa. Sesa de ba ko wo man konkron Ghana mu. E de na abesesa. Oh, media ne de simple. Nkwala na mo ko school na mo tia de bebe gu wo mo tin. Subject be 10 go. What's it day? Akosia wa subject ba ko pe subject awo adia o pesa o ye na no ade na obesua. On tell you what can o say subject baby ye nkura ne ko school mu subject ne dose dodo
enti ono de oba se bia opese obeye auto mechanical free cage ni kaso na ode wasi so wow no se obese o so ba come visual art se den nti no ho ade nkwa na ode no ho ade nkwa na o da sida spenters for nyina so at brachas nyame enhia pa anti won so betimi aba so ene de ye de tumi na ma na efiada imagine say wasora no pay ni ese ye de tumi ni nyina hya wonsa sisade ba ko pe e wo man konkro Ghana mu wo frɛ 0551598321 e so ye busy a wada woroma frɛ 0550 055522 eno so ye be fa ko so ye me se obi aba so wo den Ndi amankwa mkasa fetema. Awa amankwa na ho ye de temafo nyina so ye chetia mo. Nyam ya dom obi a ho. Se we de wa wani tua street ni so ayehye. Ye sesesa ne yemamu a. E de na wo sesa wo street ni so ne Ghana. Mama, mene akosia ya adu. Mama de ye ken nyina se yan sesa mu nipa na oman ta o se mu nipa na so de nipa foforo adwen papa wo mu tiri ma on be ye kwan on be ye hospital on be bibia tio bema na je se wo de yen ye ko hen yen no wo de yen no mo ko hen se ne yesu ma brewa wie dia do to de ye chia ah de mo nipa bon ko papa ti mo ye se mo be ko heaven mo mienu mama oman we de yan se mu nipa na enko de linda papa panyame ya de ba ko nze mama to nipa ye fi o Ghana ha won se no ma oh yes eni die fi obi ye fi o de ade beto o ka o no ma mo ona akra ha wonim zia ibra ya kai mi asem enu ame na be ma nyame enhira papa ko so atwa so fie what ni pick up kama na odi akutuo na akutuo no odi wie no ona traffic mu no na watwache me hwe ne papa obi aba so udi ni ba bia ka se fira no pay no watio ya jo so abra papa be ma pato Femi Daniel Salibutri Daniel wona ja do kwato ja tabuo ma nyame adom ja tantimi ankeka wa anwe mia Dani boy yankoi Salibutri fo nyina so mo ho ye yo nyame adom ya ho ye okay yankoi me pese ebe ni se ebe sisan ya pon di eduma no mu wona wo be ye o nye ne be ye o ye se di tumi na hye wonsa de na wo be ye mi se no me sisan se na obi ya na ye ni ko hospital a ye penigusian sana ya hye no me sisan se obi a you be can be a ni be ko bia enhwe no na onko nti health care delivery de da wakoma so pa ye da wasinyame enhwe papa obia ne de o na se de wo no nua be ma mo yi afri Ghana no mini mo kroko a mo de ye koso wodi hello me dey Tony Tony yeah me fresh nankase nankase wow adon kwanta Kofodia Suhum na Tony mu nyina mo ho ye de nyamia na wo assembly woman wo de mi be dia agro na nkese mensuru uchi asala amamani aje ni chi asala police ni oh wow wonyo ko panya mi shira o papa na no pay die ye tie be bi no mo ba me ba yampa me ya anka ni ameya ni se me kwakofa Ibrahim Traore abeka me ho ni abuo mai you know abrantie bokena Traore anka me kwakofa na abeka me ni abuga na mai enti wo be pam ye nyina ko ana so be fa nkrofo foforo ba na wo de Ibrahim aka ho Medi Ibrahim kwa be ba ni abe mamwa funia wiase ni nyame enhira papa no enhira na nkasefo ye de wase wudin ene ba bia okasa free na nabuzo mpani akoso ya uni pa na aba uni no fancy sie nie na no pay boko de nyamira dum nyam bia boko amze so ase na ye ho de papa anopa ye bisa o ye ka ye ma utumi ye de hye wonsa sesesa de baako e wo my Ghana mu e den na obesesa no okay me the message the mindset of black man now the mindset of black man mindset it is saying agoso ya black man the mindset it is saying
Ocean visit overpass ya. Bibini mfaso. Usabeka to be crossing main road no. Obetimi aye fin egu bebi ense se ye fin gu. Oko cancer no no we nya fight. Broni nye sada. Broni nye sa oh. Yes. So me the first thing I must say bibini mindset. Bibini black man. You yadase. Yay. Yadase. Yes. Because we are obiane ni dio. What say? Empembi ya na ye de abrofo ni twa ye mpo a. But kom baby a ohun. Uko pia abrofo no nkuro ni omo obi abaso dia odi ni dio free. Hello, good morning. Good morning. Odi ni dio free. But your family Daniel, because I didn't. Daniel Adenta Daniel Bakwadba. Daniel told me no yankwa ye kase sesade ba ko my gana mo de na wo besesa no. Let's take kuma for na to go China. Yeah, that's it. Because yeah, so obedient country now besesa ya konaba. Unsa na me busa sese mo se mo be pam ye free ha na mo na mo de foforo aba. Ehe na mo de ye ko. He? Ye be kai seta mo ye demolition. Obi abaso ade ma ye fa ni bakoro. Hello, odi ni de ofrefri. Hello, me pati FM Emmanuel, me kasa free Asuchare. Asuchare. Wow. No kwasem ni isi region. Wow. Na anopa ye bisa se ye kasa sesa ade ba ko from my Ghana mo de na abesesa. Okay, me de Camera parliament so obi a wabro 35 years bi me university ho. Wabro 35 years. Because you say who na wa do ha. Asembe kure. Ni na 35 anyway, on so de no. They were bro 35 years so. They were bro to onya 36 kura obesesa no. Rasta man don't throw and so nya min shira wade. Bye bye. Hey. Ekrom ha sabadwo. Sabadwo na wo ka ayi ka ne san demolition bi asem. Yes, omo ye demolition na ye bisa assemblyman say na mu yi omo dem ko say na ye de don buy. Hello, did you free? Abbas free he Madina. Anopa ye chacha Madina fo nyina Abbas ye nkwa ye de na abesesa no. Abi ye say ga ye mission is about ya. Ashan kawale bana wa ni gaden contract. Mon shasim. Dengebi asa 1 year contract you na so be so anu wa so. Kwai, na say Alaji. Who choose papa ga o ma wale enye contract. Alaji na say we die. Nka bomi awale na say ye ti bori die. Awale na be dia mayu. Abbas, wo de ye be kasa chiri. Alaji, wo kura de kora ma kwan say ware bebre. Nti ba ko nya nde no ane so wafa ba akwa ka ho. Udin ni ba bia kasa free. Your family V8. Z and GH. V8. Hey. Yeah, V8. Yeah, V8. Yeah. V8 young yeah. I see. V young kwai. Fire kwai. Oh, me dear. Gata clinical schools na mama na more Ghana has it. Technical schools. Na we ya. Wanga what my baby. Technical schools ahodo no TV secondary school no afuna we secondary school afuna akopɛ adwuma ne nyema emu first bra emu national service emu internship emu suma ya ba suma asin why ade a boba bi tra Bobby why Bobby any V8 se wo chia wo V8 se wo chia onyankopon hia papa V8 agya wabaso yeda se like a besi kotoka flight na abesi kotoka ye di bo street ne so no enti wo so betimi abaso na agya woni yen aba bedi kasubo mu ene ye si ebusa wo ye di tumi na ma o chance ne kura wo mandate ne wo ho sesade ba ko wo man konkron Ghana mu ede ade na obesesa ebinum se wono bepam ye nyina kwa China chin won chonfo kuro ne so wo so mo de ye beko ho obi nso so obi ye nyina free ha sei na wanka ba bi kuro de ye beko obi nso se wono de nyame ye na doma abama Ibrahim Tuare abe wuru wo man ne kakra se na no betu dwa se ukọ France uje visa wo so se France fo no so ba kuro no so a wo so nye visa na sa teka Tuare die no kwasemu ni anytime ko fo bebre prefer soja amamu onu waya de utimu se omo betimi aye kan panimfo betimi aye kan so ye nye
Enye ene enchia kese nso enkoma chief mafo kopiemo ewo CID headquarters a wodi ne dwuma eboa moman empuntu nso akonenim ti wada woroma chief mafo yesinyame enhira papa pa no ntonso papa enwa brabo so nso betimi abaso na mo ama hijack 05 5159831 odie so oma gi aboso a jama wom na fra 0550 0550 055 522 eno de ofra nyame betimi aye wadom na gya wo so de wadwenkyere aba betudwa It may not be Lagos, but flight up. Because you are say be na afa na obi di na fidie na to ha sei ye street vibe no den na ekoso won se mani yebusa Ghana for se sia no pay ye bi sa no pay se ya ma otumi sasesa ade wo my Ghana mu a eden na wo besesa no power ni nyina kura otumi ni nyina ma wodin ni baby akasa free am so ma hijack no ma ba ko na mpa wodin yeah wodi sa fresh 055 5 me na meto me boase yi teshini ba ko yi o se abna ya to boase enti matum boase 0550 055522 frena yempeke neja ye ne wo eni kasobo mo din eni baby a wo kasa free. Hello madam. Hello me profi agna diafa. Hey na wo din no the same ja pare tutu na ho ye de adua kwafo nyina nso mo ho ye ho ye papa ho ye pa ja pare ye nkwai enkama ma Ghana mpenu kono politician kono obi a wese staff biaro aka mpenu kono obi a be kwa fodo oguku atenka kanka ma so se kuku price na ya na se ne tu do obe ko ma ye kwiafo memo ma fodo da bi we fodo kakra politician kono we kwa fodo kuku ase nesa ejina kono kakra nesa no enoboa we anasa wo de omu kogu mu saa ana do kogu saa ma don kakra we fodo we ata kakra saa na eto mo nge Ewurade Nyankopon ka bi ma menka bi emunya din ye dawase echia mu nyina nso do odua nkwanta nyame enhia mo papa pa ne je so no de o me se obema farming no akoso na nya ordinary people no do ombeye obo edi wura mra hyebedwom fia yes asumasi constituency wadropa ye twama wo bi ya free ha kopem ha kona kodo yes accountant so so ja ase ye twa proto no ye gina ye tia ne ya to wudi Ebi ya friend na wa defresi aguna nya akuro mfo nyina mo ho ye ya ho ye na anopai de tumi ni ne de ama wo ye sesesa bibi wo Ghana we de wo last chance ni de na wo sesa constitution ni master constitution ya mamra master okay and then my senior agwade aya Ghana ye I see constitution no aye de ye adwuma no obesesa no na de nti na abesesa no ade wo hu ayi loophole bi wo ba bia na wona wo be discuss sia o mo ye kukula la wo discuss kula wo yo she wo mo te Ghana ye yo she wo si so constitution ya mra ya de bama constitution no ya be di so e di bubu Ghana na me se Ghana mra nche oda me nua berema emra na me se ebi nche oda na echi wa be hu se constitution e bo adwuma pa sister ye we bi wo no ma constitution ni sister ye kwa we hu so papa ye no ano no wo president no we see at 2 years na 2 years or 10 years we president no we dia e dia we see from no e dey na the constitution na 10 years no so na se wawua ye me ye kaya semse woni akosua de woni akosua de monyire mo ho saa wai monyire mo ho ye bebu man no ye bebu ya da se pa nyame ensha aguna nyame semuni
Akwaso yansam hye nkrofo ho. Hey, oh my God. Sebe ebewie de ebewie. Enti mo amwaje 05515983321 aboso no ye nkasa. Ye say ye bie 0550 num. Hello Udin. Ye jina ye mama wate wada roma. Hello, Udin baby akasa fira no pen. From Kasafi Golf City. Golf City for nyina nso mo ho ye de. Na no pay de say the 2 million ma wa de na wo sesan de na wo ya ma yen. Nka mama trash is not also town because town mu ye dirty because almost keep Ghana clean so who trash me be all the area. Local place near man at tomorrow say bisa. Me finish na ma Ghana ide. Yale me ade. They provide trash bins na de ade ma ide. Naka your vantage point into fino. Oh wow. Wow. One so plan here come up plan we dey plan bam. Ya da wase nyame enhira papa. Obi wo hokra na yi bin ni si wokra no obeto ato nchen. Yo, nyame hwe won. Se Ghana prosi anchewa nyame prosi. Obeche wo so betimi afre 055-159-8321 055-159-8321 na efiada FM kotwa loto me say ye frɛ wa ha no mo say anampo say 0550-055522. Hello, dini do free. Yo, but you sema le kila na kasi tema. Tema anope ye checha tema fo nyina. Tema fo jema. Alex e bisasa anope ya ma utumi no ye de ahye won nsa se sesade ba kon ide na wo sesa no. Oh, maybe your mom starts to me the na the Ghana ma private company no money Ghana. Bye why? Hey. What the Ghana be my private company. And I want money to as a private company. We didn't maybe I can free no pay. Mass 89.7 FM street in so I she. Yama to me says I dear back up say. I want my mudiana bet me as a summer. Ya fellow police. Eja forina onhu ya. Ya no pay dear na was some of my mama in wadama. Ghana black belt in Kamegunu. Timu no, wow. Kamegunu na me de enyom tonkwa ye kroni. And you moto no, ye de bia na nyom kro be before de ni bi konkron no. Ye de bi. We ko fo de ni ma tie. No kwasem. Yo. Ghana black belt in de kamemo mu na atonyom. Ba wonu ma to nyom. Kanya nke ko sports stadium abo no mo bon dom na na ebo na ha na Ghana atonyom na obi asa fa. Hey, wonu mu da wase why? Wonu mu da wase. Bye bye. Hey, blast off what da wase wate. Se wo budget na ye mo wo mu na ye mu ya wo sadian yi wo. Udwen ho a wonte ase. Ai, udwen ho a wonte ase akasi ma me yensa say king. Enti wantimi amwa nwura mu ana kese vibe no time no ye twetwa so a ne sa. Oni tua saja. Emre ne de eye adwuma. Mesi minua Great Banasco mete ne nka che papa. Bana baby a wo bia nso ye tia osunwanfo. Sunwan ne mpatamu mete o mo nka che Great Banasco. Wona aye wonu ma na musini baby a wo bia ma yente wo nka. Ene mo amu wa tachiman so tachiman tiafo nyina nso ye se ye tia mo. Udi ni baby a kasa free. Ye ho na wabo awura mu ntentem nki ye ba be cross. Dokofo nyina mo ho ye de. Bacho bia ho ye mu tia mo so. Ye deal so. Na sister Debbie nyame eye wadom ne ma utumi sesesa de ba ko pese e wo man ni mu a e de na abesesa man. Sese na me ni sister no ya ajen. Ko sister ko tia. Akosia. Me ne ya ajen. Ya be pamo bia so na me ase ni ma dream da on yo ma. Enko ba bi ofiri. Obi anko ba bi ofiri ba ya na. Ona obi anko ne ma me nchen. Bacha obi anko in fact me buka dneza ne na sofo nyina omonko. Ya da wase nyame.
Yeah, come up down for near your my Ghana. Wow, and your sister Debbie, we are last caller, your senior mean share papa. I sense. Maybe they be a me to mu pan. The move I can moon family and count. There be that's it. That's phone in I 247 me at the one and I mean. Me fera so ye do my TV until I be that one. Yeah. I fera do my TV. And the catch of your rasa me pedai. Pacho yo. Ai. Okay. Sister Debbie, Sister Debbie, and last scholar her time now. 40 nenya baby 39 is any new 40. Yeah, I say oba so no broni to brom see what na see. Azoto from my God, I go shokoto from my God, and I go the shocky. Huni ekwoso wa ha no masa pa sa. Hey! Now akwofa ubu mu sei. Ubu mu sei. Debi o memu o me ya ni. Debi me hu ni sa. Me hu ni sa. Si won po na o si mi. Me na me ka me chi na me original sister. Ma me no to me say me hu say sister no to say ma me no to no. Ono no so ye sweet 12. Ah, 16 kura won kwa so debi. 16 no ya na o ma menyi. Ne ho so ofe pa ne no kwasem na say ente ye be ba ne no fi ha ye se wan dress ni fie so ye be ba ne no enti mi ne ye meche mo obi ansoma am ti etio omo se me sha Caban Slate na Caban Slate a me se no so no si dia pata me si fa no agbada kaba enti die na wo beta odo ntanche and de bubu ye hye ni nkwa ka me hye me de nka me na ye pe in fact akofa ene wa ye so zigzag and that just say me kono easy and then so let me mount 10 minutes pay oh 10 minutes I don't okay because I say dia eja me na me ni mposa me ba ha na say mo Friday say am me book appointment or makeup room and you want to be appointment we be some days when me ma days na Friday and then Friday we plan no what show ye ja wan say mo be ka obi ha mo me Monday Thursday Friday akofa sesana no awrade matene tam so mama ne 3 minutes see if you have one document ya wa akofa aya yiti mama ne 3 minutes ye nko oh me say nwanwa o ye November update na esom ane enti wo benden e de nyame ase for our lives ena aja ene no half sisters eno mi hu bibi wo ma mi hu say hwe se wo bring your children up eya bring omo up e wo da hia demu men ka se mi wo bi nti ende de bia na je wona me pe wa asem wona me do wo nti akola na ye hwe na wo de ama no oye say na wo de ama no ayi your friend say Ashley any Diana and omo papa Alfred yi won say sit there wa share Ashley abashe bone de bia na wo ma na de bia na wo ma na de nti Ashley ni na fofo miensa ayi mienu bi o say then so they were 3 in number omo akohia omo didi nkomo and na akola ya fa me papa to new phone na mama and me papa ye we na we so aka na ayi Ashley te wo say oh me ko hu me papa sisi a wo beto ama me na de akoso wo ne papa dwuma mu na eyi wako bankrupt no akola ne de onimo because ono onko hobby wo abusuafo adwuma wonko nkohwe de ekoso na Diana na papa ne se won pe na asem no Diana no na de bia wo restaurant wo this girl is breaking her back wo ye adwuma ene fi nkofo aba ka che papa ne se ya ma up to saa dai wanye yi ande na wo shop no
wo restaurant or say dey be closing it down because who dika efi actually abane papa ho oba shop won aba be gina wa sugar no ho na da me dan fofo no nyina ya to phone so from am nche me so koto bi mame e na papa ka kire ne say mi ni sika sisi a dia course me akola yi so won tie because I then aba ka chen say wuni sika wo no wan kire ne say wuni sika wo de no ne say mo akọ shop wunya sika na insese nkola mienu no ba ko na ya woto ade ma no efi busi wuni sika efi akola yi so won jinte ntumu na won ne papa kasa anyhow e no twifa ne papa so ento me hwa na me say you see eto de bia so wo sika kra when you have everything crampo enye de bia na wo prompo oba ne nioma because then here that ewo ho then here that wo ho from when say what you don't know tomorrow what tomorrow will bring ento men kasa o media mi obi nti ene no wama no otena na wo ma no na ba ko de wo mo treat no no momu no enti no actually oba fie no ote say ne sister no ene ne mama kasa ena ne sister ne kasa ne mama say mama yesusu enti na ya meto we ama fie oti ye no ohun de oye no ho efi wakwa gina me ko bisa papa sika wa mama mi o enti na o pa hwese ne nua ne susu a waye no won fama no enso wo so na won bu obi ai you look down upon your sister you look down upon your mother because she's blind any idea enti no parents make sure ade me de about simoni say abofo yen hwe yen bayie e wo ho you know I have a friend of mine enye so woni sika wo sika so no to the beer the way of treating a man no I said the bibie ni ho to the beer now den tuma boy yam kakra yes na wa hwe say enti no as ye moving forward no bibi say bad yen na wo beye e dia fa ho na one can say from words what that they be me when I ask I get in fact we should show our children tough love mom but there should be tough love. The tough love is teaching your child what to get per time when ye koni say in tes akola ne koni sa efie bi wo ho obeka say akola meka say me de me pebe nku da enti okan ya de opa na ne ma me de ma fufuo ni head aka banku fra man amano na emu okay on ye pebe ku enti emu ana obedie enti akodu de bi na akodu bu ko boarding school na ebia ye say you see the gariba na mu bedi a obeka say dia wo serve ewu ana enti de bia na wo de nyoma sha oba because me ba na de ompese hey let's train our children for tomorrow's sake because we are not going to be there for them forever. We are not going to be them forever. So we are not there. What will happen to them? So you train your mother the hard way and the soft way, everything. And then by yendi, and you by yendi boom, so that they will know. Time no Bible kwaka. We have seasons. Aye, you were a chabre and you were diablo said you can't say. In Sutobra, there is a season for summer, winter, and everything. So that is how life is. See there, you tear or Bible, Munosane, we are here. You won't get it smoothly 100%. And Satia will win in not 10 years, Penyamish, I don't know, Yanisa, so that you will know, say, a bitch in chamber. Because I want for Sa, Opa, baby, no, I can say, well, dear, a duchum, everything. Sikapa, I want in this what you will be done this what. And you know, we should be careful. We should train our children well. Yeah, so that they will know. Annie, Titi will be ye. Send a beya that thing or be a penimpa. Eddie Amawankasa. And see, Nano, so obey me as I'm sitting me to ho. I was a brothers, and we are 9 to 11. And which are half sisters. 6 to 7. Which are buy me love 7 to 8 metra which wildflower 8 to 9 metra which Saturday Sunday omnibus name a boss Sunday 1 to 2 p.m. and Kofa Toko aka sensation and no now then again and let them say Mr. Himachimi Sia dear madam now yeah no training you know
Also we cheni nyama ni tell dia me mutwa. Ho asafo hene sa na waka ayi novela chat ba ko ka ho no. Obesa me ka watch am. Ada watch am. Ada wo ni ko exams wo ho. How about na class mo? Akofo na ma me ka we dia tro no tro ye. Wa ka cheni so won tro. What is waiting in is waiting. Akofo na mi shira. O ntra wo so. Oh. Baby a wo te no so light ne to so no. Yee. Na ya shem. Everybody yedase. Yedase panya mi show. Today be name on Monday we beba, Thursday we beba, and a Friday we beba. One hour the time ni man. Me ana me kan ye but anope me ba ye no. Natural say schedule no. Yes. And you know, ye be ye eno no backstage. Anya mo nya na mo ma me hu ne e be ko so madam. Natural say bibia ye kama. Okay, thank you so much. Akofo toko. The sensation. Ane. Na me ensure papa. Amen. Amen. Sugar, Papa, thank you. Oluwana go there. Champagne, no more complaining. If you dey live it for lucky, or you dey live it for shita, oh, make you dey pop anything. Say emfa ho ne baby a wotie bia e wo se wotimi eda nyame ase ye mi no ani wo sen e odifo akoso ya wo kai ta manwum yi ba ye na nya asam keto a wo enya asam keto akra na said ye dey novela update no asomo no enche yesi ebekọ OPD segment no so we consulting room foforo kra ya bie e wo mass 89.7 FM ye morning dew no so efiare bia nso yesi ebehwe apomuden na ene de apomuden no said ye fa no ye fa in different angle kra yesi manti ya ye wo mu ye wo World Youth Mental Day ne manti ya chese ene de due 19th yi ena ye da no ene na ye D-Day no na akwakwa yesa ye hwe emrante kwa mabawa and one mental health chese sisi ano obi wo hono ma uhunu a ogina ho se chen akoso ya state no akoso ya ogina ho se chen ene frɛ no wonyare nso wonti apo enso hwe ne ekoso na adwen mu a se chen kuri enya asam keto akra enti na chese wo se ebomode a na ye di hu enkomo afi team awon de ato so bro focus mo say helping young people connect, listen and be there for each other. Aw na je senye se bia wo tie asua de keke nanso e wo se wo ho ma wonwonko wo se wo ho ma wonua instead de be ya bibi ha obi a enkwankwa ye chinchuran na be wi achi na fe aye overboard nti nyankopon ayadom ama yensa aka Madam Yvonne AD Ama or your mental health advocate. So wa homa no so de na jese ye bechia no adana se
amana kwaba de aba Max 89.7 FM Max Morning Dew yen OPD segment no eso nti Madam Ivan yedra wasem wache mu akwaba yo listen to as say mommy akonya we aba mo platform to say me to share ni e kase mental health kura mental health wo de me ensha sie mfiri ho no e de ba ade mental health no very broad so na sena metia abon tipia na say mental health no e pa say wa dream apomudin wa dream apomudin so the war you need to be an apomudin wa dream apomudin and mental health na je se nyame aya adoma enne no akosi de ni so no nso de mhwehwe bi wo hono modi ka team no ho na je say helping young people connect, listen and be there for each other. Nchihye foforo bi ka ho ama wudi a mo wetimi ame ye hu anansan ya to aso kora. You and I say mental health no every month of the year be a team for mental health. Internet specifically to say May no a mental health awareness day. And at September we a suicide awareness day, mental health month. And at June so men's mental health month. It's no mental health no. It's for from January to December. They say afibiano, they want me a month biano, yeah, mental health. Now September we know a suicide, any addiction. Education, and my young people, any or more almost to crowd that out. Then now almost me I share or more. I do more comedy. Now, who can say suicide, any addiction? Some of the common suicide thoughts are yet to me by Emranti and about what dream, dear bad dear. And if addiction will be in so waiting me about boss on my hair, then they are who quite bet me their fason. You and we pass your sanity, no, a suicide, no, any addiction, no, and never be doing it. Number one, it's me depression. The car depression, I mean, if I'm taking a tree more, it's just say, why dream or why you're very down. You say I'm making what tree. Maybe I see aboto why a minute why when you're so I want the apple. Exactly. I say, who any anxiety, any stress, and so just say, if you are okay, you might only add a diamond. If you are now why you're focused, if I saw me to deadlines now, the idea, you did you cry and shut down cool ye. That Yemen nas, Nima, why do you know? A year will say, what Babon shut down cool ye, and our bread is an internet now, also depression, stress and so count. Now I anxious, who probably cry, meeting ya, go pay, project ya, mammy meeting ya. So as I said, I am and it's only be count, I will see in the bone come. So when I did my bro, and I never imagined you dance me you. And I said, oh, Sebi, I didn't mean to know me here more. Into that, and the opportunity now, Amy, home my me, a wolf more, and I say, enough for a casa, if I had you my pomodin, you know. Now, I say, I come and come. You be a man, now, who do you, son, I say, crack. Oh, but and you decide our thoughts no. There's a way of saying, and I'll be not told. I know be now you'll be ya, and into the who you who free yasim. And as addiction, not to say, if more thoughts may end but say you who free yasim, but a better say, and yet fat, insane, na fat, tramadol, na anything. And when I want to talk about daily activities. Not just a branch of addiction, yeah, dinner. Exactly. Into stress, anxiety, depression, a champion. If I know be asking me a containing of home, much as it more on why the moment you're very weak. Internet, offers immediate solution into now and stuff. And saying, no, try, no, we try. Now say you try about me, oh, try or feel fine. And I'm from a dog, you're far, or find about me, or finally really feeling how now, and you then get the beer of the fine. Now I done addiction. Okay. Now, I can't say, Mammy, Yvonne.
Yeah, pese ehu ni se yemfa ne se nipa no wakọ depressed state mu addition na nya ba awia ne sa mental health no ya gbo afam say nipa no mo aben na because we team na ye di ne bosumi ya na je say support na we say a free all angles I betimi aboa enti support ben na yen ti say bia woni nipa ne tia betimi dia support no na aboa no na adwen timi afiri ho na suicidal talk to ne addiction yen timi ankoso e wo mental health day mu yo enti sani ye wono nipa mu ya serious mu ye wo so it's the bria ye ko enti ebi wo ha wo school obi wo adwuma obi wo so a community no or team no in phone I want to make share program. What I say, you say education, drug education, and I said TV, so radio stations, so now you campaign. So drug education, mental health education, awareness. No, one say do what? Only say we are me koha me nyamwa, and I Mr. Way up me nyamwa. Ebi muka me say ye wo expect for what. Almost share a dream, accommodation, psychotherapist, and psychiatrist in your kitchen home. Into young mental health advocates, and they say every month I want to program. It's a member almost engaging with each other, and as almost engaging with experts, psychotherapists, and psychiatrists. Now almost ebia how you know room ebi mo so ho a omo ntimi mba mbeka because omo ferry that stigma na ewo ho no dey bia o ka say ebia bibi say na ye ma adwen ebi ka say inde bia say bi wa bodam na yes o ya bodam anesa ude gina bodam sam no so ansa ude gina ho no mo a na yenka ye tiefo ne ahwefo say ene da dua yi ye da wiase nyina tu asi ho no mo na yede ehwe World Youth Mental Day mental health day me the health na ka ho World Youth Mental Health Day na afi ne bosumi team yede ato so brofo kasam yes helping young people connect, listen and be there for each other. And mama ewura baba wa Yvonne so kasai was say yanye sa niema we ya na say suicidal thought any addiction be mo na tse niema ya say pa wadi kan aka che say support ayenso ye betimi de aboa ene se ebia ye twe wonu ma beta ye ho ense se ye twetwe wom obi wo ho no ma gise wante se wo problem mu afi na wo be yi nyame aya beda nyame ase so no so achi no forgetting se onu so ye nipa ebi betimi ato no saa enti ehun koma ena ye twetwe ne anopay e wo Max 89.7 FM Max Morning Dew ye OPD segment foforo kra ye bie a che se wo ba ha ma yes akosu ya patient we de mi jana ma na ja woni no emfa ensisi ani e de question na wo de ma ewura baba wa Yvonne ne sama wo ke kan so de be ya eja oman ni mpuntu obetimi akono nko so mabunu no ene oman ni fapem se mabunu no adwen mu nko yie ye nyina ye alokre ene nam krom ye nwinye eno ane se ye de ye nam a oman no ntimi enko nanim timi jawa ma na jawo ne mfa nwawie kura na ansana yakọ parliament yo my sister Yvonne we de mami misa sa eja wakwakoye obi a wo advocate for youth mental health yidie ye bisa se eba ne se wo bi wo ho tibia bi mu ne nida so nyina asa ofin se bibia ni ho man wadu the depression stage a day ena yesuku ahodo no ene yon community ahodo no kwan be ne ebetimi afa so ayi sa nipa we mu ahu wo mo na yenso so yaboa ama wonum stage na omo adu no omo betimi anya ni da so yo me that pastor we bisa me question na ye can say me me bebre wo ho a ye can say omo school and omo adwuma me I want to say school say you were countless ho Emma won. If school be our countless. Ghana has a minimum say senior high school fee and I say junior high school fee. Any education be what or human resource department, any counseling department. Intimate away maybe and a young person. Now Osha who 9 years now to say you who share ye, why do you share and see ye now? And yes, every year say Obeko
school counseling department. I'm more trained psychologists and as a counselor. I'm going to wow. And yes, I cry because I dream more way. Why do you want to know? Yeah, it's me affected what comedy na. Ha. In the yes, I cry. And I say, maybe you dream more. Or human resource department of meaning how I gonna hire that structure. Yeah, human resources no. Human resource no, but I would say a US am say no. No me any more HR department no so. Omo psychology department say be how say ya ultimate for any omo kasa and as member refer to a institution be a bank company now with me therapy. Into therapy ni say no. We are youngsters and after say we kwa school and now we adwuma na say untimi ni obi ankasaka na Ghana ha ye wo psychologist and psychotherapist so kwa omo ya available utimi we are government hospital bia college say omo wo ho police hospital one wo ho rate 37 say we are government hospital bia and say we private institutions so ye wo psychological services online. We call online. You do what platforms here anonymous. You do what to me and ask them to be. Okay. If you to me, a call come out a between one psychologist. No more, yeah. Wow. You know, and yes, they cry. Oba Yvonne, my main sign in Musa, Neja, and Fabak and Kawana to see in your coin. Your mammy miss us same. I will say, number bunny. Titru ene emema no obi wo ho no mo a wo se street ni so ayehye ja se do musika no boys abre street ni so ayehye wo be hu se o di street ni so ayehye te se bibia emfa ma no afo be hu ani se wo de no akwakobo yonko obi wo de no akwakobo feku obi na wo mo nso na mbra bone ne niamaniama ense ne mfa tenti no de no hu awura tibia bi mu a wo be hu se no akwakoye addictive. Aba ne saa nkrofo no kwai be ne ebetimi afaso ne wo mu atena atimi akyerɛkyerɛ wo mu ama na atimi asan afiri saa de no ho atimi asini dade. Okay, the one say there will be a policy enforcement. As I say, that tramadol ni shisha ho issue by na aban efa born go say or be make sure say or be clear and doing nice system so and it's if you bet me as now for ne our phone ne mentors you bet me and say you need maybe in the kasa number one I was only on kasa and I say upe maybe no be a o ma fe muda o mo aye o mo timi aditi o mo addiction no mo timi area see a boys ye share o say be o mo to o mo aba atwe na ye ni o mo kasa and you on try say I think say now we wow. Say me. Mentorship programs in my own. Number one, for say, 2 sign going Nancy. My so say they are almost mean pon assess because I don't know or pharmacy no kono only why a betting say monto or not Messica. But then running me what. And running me what they are, and it's only been to cry. Unya been to cry. My infants who are na yamra hasi. What we say? Obi or hono moa. Tisa dia woken, or quacoton rodney idea. What we say? Ye fun in nefa baby so swa. Acquire says stigmatization no so drawson. Nippani yard and hook rati beabimo. Oh, where dear penny for fanchemi. Why a junkie? Where dear why say? Uba say or coni panchayana or coni pamoa. Na ye piano. Ye teteno. Ni se basa so and also so Emma sa ni panetibiano a year worse because kasi yankasanchere womi. One we say ye fat a year boys no one me addictive was sanya manhona. Anytime be a mo yanko mo fan a yes after no ebi. Wo bia wo no na adwemu da onya na adwe so okofa sa nipa no yonko ntu ba se baba sa no wono kura ontwe ne ho enko nipa mu wono na fafo no ana de bia wono ebegoro ana wono mebedi agoro eni ti eba sa no sa stigmatization ni sa ade no eno no kwan be so ne ebefa so a ye betimi ayi afiri ho no na aboa ma wo mo so no wo mu atimi asi wo mo na dem ni sa le wo ho no so na medical kai ni say education ni awareness. Nipa bebe na mental health a omo sheda anti ase
Omo de come mental health and say oh obi a nam ho a say na agye nye adwuma and pay na mental health. But when say ebi na nyonko so bre ana bibi into number 1 awareness creation. Yama ko fun say omo ye addictive no omo wa addiction issues na say they from junkies no omo so omo ye nipa bibi na abenti into na omo pasa nyama we into no omo ben ya me am poor me and Jojo me this me I say you be count my ben. Okay. Because there were maybe no omo so no you said you ma fanye maybe me but omo ankofa indro and omo no nsa omo fanye omo babo. And it's the thing we identify them. Now yearly and after monthly campaign, a mental health campaign. Say addiction is not a disease. We all want to say it's me SMWA. There was rehabilitation center or Ghana maybe the now for addiction purposes and after other mental health related issues. Into number 1, it may inform. After we are educating performance, no, Yama almost feel itself almost a part of society. Now, get it out of addiction. Number 1, okay, my me fa back when to us ni nya wo kwan kora. On say wo kan say eye enro ni ade aye ton ye pharmacist ni ye ahodo no ano. Sa nro we nu nyina ye abusing no. Kwaba ne say mpanimfo betimi aye free yen system na no ye de mra bi ebetechire ho say o e bia wo beto adre we na nya prescribed by a physician and I say bia pharmacist and a doctor. Eni kwan say ye ton ma bi go bi hono mo ko ye wakoti ni sikato ye misa ni bibia to be masen ka mra bi ebetimi ache said ye be yanka ebetimi reduce the risk of mental health ampa so see FDA omo amrado wo kwa ndobi wo kwa say and drew your threshold sana ya hye mradi wo say oh okay and go way so this amount of paracetamol na wo mo a mo fa mba man no omo wa sam ran wo ko into e wo port na habos no bebre na ndo no eba omo tini CV into and drew marketing. But unfortunately, black market and so on. If you want black market, more they call pharmacies. Looking for some pharmacies use more regulation now. Only prescription now. Means talk and because they be now a steroid. And to the last 2 months, say July, say why a youth employment agency, any minister for youth and employment, say almost they in Rabia to hope say. Omuko pharmacy or pharmacy, no mushena and do any regulated by FDA. Enabling abuse now, almost using now a shit. Then they are in the free system, you know. And then if they are buying so, and again, so advocates, a campaign say, Munja, no, they effects near the company because they never might be Diana. So far, the one of Busumi, Momode Fahene. Oh, to see we were Mednova Clinic. Every month they are a online program. You see, I mean, to me, call a field so into me, Gadam for now. Into Yami Aduma next year, then I better say, but for the time being, we are online. Our programs once every 2 weeks. Programs of one for putting the share my ideas and more mental health issues in that, and after some time, so I also make contact me. Now, me was psychotherapy for numbers and psychiatrist. And you know, and so it reduces the cost. Mamma, never one year being cracker. Over the common century, and I say, you should not say you between us outside the cost number. The highest is not the PI, it's name out here 70 9 years for 30 cities. So you want to get name out here 50, 100, depending on the situation. Okay, Doc, yeah, that's a baby Obapa Yvonne A.D. Ama, Yami Insha, mental health advocate. Yanko Pong Insha, Papa. Amen. Osha so with my papa. Ebusu ya dan ho aba ye ba ni aka bia de beto aso nim se eba pe na che se ye bo e de wura the People's Parliament dwumadie no eso ya che se enya asem keto a ye se ye ba be hwe National Film Dialogue. In fact, so many benya also a better nasia the Ghana ye movie industry now compare other ones and bit is Nigeria for the no crab body you see a copy wom and so almost sooner one more copy and just as 7 hurunya and tie buy the akabi and so the better say basia. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, our Max FM 89.7. If you joada, Ekosi Fiada. About non crew consistent Dumianu Beboa,
program no air live on Max FM. Na ni kasem ne se die ya sesem ebo nondu kosi se dumienu beba program no esan live on Max TV. Eho ene boran crofama so nya kofa the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, ene de kikaon. Afeso so ebo na kutukubon sem dia eno ene Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. The biaya ho professional boxing league ya de hu sem nyina ebeba Max Sports Park Jumedie no so afeso so Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. Yeah, there's the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good sema ekoso yemaimu. Your segment this is the predictor. Emuhampa, yeah, the matches beba, yeah, more odds. Now so what's me trabia DB? Sounds so any of the big interviews and penifo kukudan omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are still good ensem. Omo any omo etwetwem komo. Inti Shiame, minima bedra for if it's Joada, Ekosi Fiada, Max FM and Max TV. September yi aye kamakra esanse Max buy at the Adipa promotion abba. Enjoy up to 20% discount on some selected home appliances. Mawasanka the latest Techno Common 40 series, Infinix Hot 60 series, and the stylish itel City 100. Nienchao earbuds for free. Wait, any big news account. Yan buy now pay later customers dear. Mobeji money with zero interest. And what Techno Spark 40 Pro and the Spark 40 Pro Plus so. Ane, Musumi September way dear, zero interest. Share kakra wo ho so open chichimwa and your friend 059-409-1122. Follow Max Buy on all social media at Max Buy Ghana. And the promo idea and nemwa September busumi mu. Don't miss out. Maji tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi pebe dia ka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya sie
Sunday enso nka days ni ho ni nyina ka ho ekafua e ma chese ebibia etimi ekoyeye pa ya enye asem ketoa na ansana na edika ka cho senke ye beko parliament so ya sese adwen yenya nko parliament na efiada ebesua de na ye beko amamre adesua no eso ni nyina ne se Ghana hanom ye wo mamre ye wo yamane ye wo niema eya eme edimu ye wo niema ye ya eme dance kora ewo oman no emu na enne no yesi ye behwe se edin ye dikan edin fa so wo so se fa so wo so dia days of the week no se bia efiri kwasiada adwada ebranda wukuada ye wada memenda edin ntine edi sa adin ni mama won na history bi kakra bi wa kire emfa so bi ka ho ana ni nyina nso ye beka ni nyina bom na yesua ade ena akoye fiade de nyankopon ayadom yie ya enye asam ketoa yensa aka Professor Yaw Sechi Beidu Professor Memamoni ya now the chairman lecturer University of Education Winneba na se professor was so dia na ebechia na na se amana kwa ba dia ba mass 89.7 FM Max Morning Dew yen amamre adesua no eso nti prof ye da wase ye se ye mawache ya na ho te sempo ni professor anya dumo na ho de so nyame adom boko ja yegugu mu adan kakra na nyame ayaya adom ayensa ka wano paidi yenya ama wonko ye pesa oboa yen kakra ye pesa oboa yen kakra ende yesi ye hwe edin emfa so wo so ne edikan ne etoso mienu edin a de bemma enna no se bia adwuada ebnada kwasiada memeneda edin na de mama won no edi nti ne ye de sa edin ne mema won na history bi wa kira na semfa so bi wo so okay that's na me try people feel na chefo je wo da wase abrawo edin won faso edin faso no original menu pas anya ede ya isakwade menu first the kind say say edin ma yetimi se bibi nso say ni din anka wo kan ka baka say nka ofre hwan obi ani din nka wo mbakwa na ofre wo ma no obeje da afre wo mu cause edin ni ho nti yakopon de hye by say adipia egodin e say ni po ye free bi phone edin e dia ma asade kro na wo pese wo kan wasama wotumi aka e pese bi dua edin e dia ma no nti dua dia asem din wo ho se na be ya edi kan be shi bibi enso bisa kwata ba yi ini wa beda kan wasam o ko asama wa be na be yusu bia amaye mu se no wasam na woka no kwase ko edi kan no ha apedo so edi fast one say adiana asam na wo dia sade ro so no se di kin no we wo frɛ no banche se ntase bi wum wo frɛ no banche na wo frɛ we so bayere se ntase bi wum nti Jesus jama ntase bi wo ho wo adwempo bi wo trim na wo de sa adwempo no wo de ahyɛ ya to so ni so utmi frɛ na bo bi din no ama obi a wo kana asɛm no gyina hɔ na pe so nsɛmfane ntiase na ewo mu no so no ade bi enso hia manipa sometimes aduka to be true bi na wato ode no ato ne badin na amasade na kawo sa ade no okomu na aka ho nsansa okwa ho hye bi mu na yakupon na bato owo na onya ba na yakupon eyi ba ma no so we bi nyame na bi akyeme nti me frɛ me ba nyame kyɛ
no the sa the sender what the trimu no the atoso na akai no ti se o kan ya me chepe na say we dey ti se o ma me no brown o na atoso e ma yehu ya bra bomu dem a yi nipa afamu ye de ye ye de tu bi so da aye ase kai dum bi wo ho what you are apeso ni mame enkopo odi sum any to me a share near my bimu. Na kata for 2 room, nfa nipa to me kanche, not me kanche bi bi si. Kwasem. Ha. Enti so e din so no to me wo din no mu. To me wo din mu. To be kwa ko sho bi a sum no odin na hwehwe no na to me wo din mu. Enti so obi flow say okay, so good job, right? And it's also a good job, I say. Oh, I see. Now, Professor, Obi Beka said, to me a word demon. Once or be a honoma, my main chin kaka, or be a honoma, ye won't be a or the abana. And so we will not a friend be a joy the poma. San Crawford, it will go on so as I did not to be. Sandy Pana did not to be no yin say a be any dino. A genius or Brancas originally or the Bayano. It really is, sir. It really is, sir. It really is, sir. You could point out, say, Gabana. You could point to me what that be a what that banana or the mad that banana. This no say we are found to one to emphasize the land to the so no so to me in so sort as here. No moment and say na ajahoja so for the hoja no can be say no baka share say no ni gina on nikojo fusu god kwabna no say that you kojo e sanse se sunsu no we na ye na odidi Kojolo commissioner. Oh no, yay! No, share that. Stand to my stand due to Kojo, Governor Kojo. So they are obeying Ramco forward, two so far so much no more, and any baby. Next, I dream Poppy shed renting or the yes, sir. Yes, as in policy, because you never penny, the penny fire, Madame so on the family. You probably any bad brimmy, represent on them, do a better baby. The source of mono, when you hot, but men may not make a crack. Medical Quabramia Kojo, who is down to my friend could actually produce a way for a banana cow. Ah, now for any dinner. Since we any dinner. It came away that baby. It is someone who can so air who flew for 4, said a bear, almost if you almost win your said and go to a young. And tinning in our home, and I say a bad dinner. Ever told Dano Dia. 7 times, Bet me aqua sodo do Professor Yamishra, and Nano, a dientina, a daway, your friend said Juada. History be where today, meaning be at home, and I, and anonymous transianos, you, and a Hanamojo, young friend Juada. Now, Coupo is a comfort, yes, it's coming, you say a call. The pepper say the panel with DBSC, a idea here, pa. And you know, say, we are sent or Brian Pong, you know, say, we are sent as a General Council. Into now say, it's a Yaya crowd, say, Messiah, also sunny a pong. Oh, say, yes, shy, so. Well, and I say, you're coin area, and I hear cookum. In our coin, a cookum, a cookum, a say area, a coin area. That's time for fish or brain now your cook. Ain't it not come for? Yes, you can know, Sisuno. Dinner the man, a console. Say, you're only a child, you're here, and he can't defend where is a friend here. Boundary. Now, on here, the Germans or share here or some. Answer about share here or so, because we have a Jewish house into so.
nti na no di ohene ti no kane no pa na efra no ko ni ti hene ko ni ti hene ye ene ye twa ni tira ye no kronti hin ne kuro bi ati na ko ohene yo ko ni ti dia ohene odi kana na o ya mai ro to be ko ni ba professor wa ma ko su ani agi wa habo se bia o be no kro na ja yo no kwasem ante ya kwa polisi hene quality ni akaso pe sai dia wo so odi de china wo ko no ko amini ya che we ye adont hene dom no friend Vanguard don't know die ni mo na friend Vanguard dom no hene ni odi na chi chi dom e die chi hene ni di ni fan ye pempu hene ni sorry bempu hene a ko na yo ya gi mo na de she sa de ma no. Wow. Na ye who say aponto no e be bre si wo ekomu ye kokoro be bre si mo ni pa yewu ne oku ne odi yawo ni otumi afimu ne obobwa no hodi akọ ni nyina na kanfo kadi bomu ye fe ndansa nso no ye de tutu ndano so. Nige sa nyese bia won muti ho keke no mo de atoso but bibi esi ye bibi koso ye bi sa de ne de toso so to sadia yon pasa emi se ye kokon a bia nka yen kwa ko san ka to aye ji ho no boa no kwasem eni no kwasem o bi ji ho ye prof facha mi ona ka obeka bibi ba twohu free fidie no ho kakra bi ma yen wasma wo kan wo boa ye de so twohu kakra bi ye ye da sinyame enhira na ba beka bibi ene se me ha wadwen tete we yes say pa ye pa nti sa o ka do ko ba to a o ka bi se mo anka odi fufo nti ena ebi tina ko ma da na edi kan no ansa na ekoko no na ye hodwie o ai bo na ye se ye ti ahodwo mu dada kora ansa na eko no ba nti ye de sa akesa ye wu na se ekoko no ekoto da na ba ko so se okay ye awo na o tire atija na ewo mu ansa na ye ba akoko wow na se ekoko ba na se but say the whole engono yes say be ya say na amane to worry and as say be wo ho and as o ti say uri abema odi wachi na odi na chire say okwa akoko okwa akono say ka be wo o ka be wo say na wa worry aba sheshe wo aba sheshe I am sheshe wo di no kwasam say ennya abo so sa no na e de na si ho e wo ye na ye komu ba ihu se kwa akoko wo bena nti ebena da no na ye dru so sese ye o ye fridge wa da na ye ho adwo ye no na fi asama ba nja fe de wusu o gukam ye mikunu ko no ko ba sa ba e jawo do kwa so yi o do kwa o bi gan ko to wa sa ba na woni wa ye bo bena e chire yawa ye gom ye komu abaye hu se ye kwa akoko okay isa ni na aso no e fi se ni na aso no ye wo susu bibia kata saho de no so ozo suprampo no so bi wona so ni susu bibi tu bi ma so susu debio awrewo bi emehye wo mu a wi beka sa we nipa bone ni wa fo su na wutu ho wani ase gan so bi obi bore ase be ko no wu a nipa boro osu na so no ma akwasem ni mo bia owu ya na ma me wu ya de odi ya na ma me wu inti no ye ma ni twa akoko so jan sana osu asu eba na ma so ma wu so twa why me sama ma wu no o fa be so o ma no kwa ma ni nsu wow na che se Tuesday no so no ye bobna jina ko ma ya wa ye komu abaye hu se ko ye nim wo a che sa akanfo na nka nyese ko ne fese ye ko na e ba se wo se ye ko no kwasem na e ba se wo se ye ko 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 na e ba se wo se
Yes, I did a cocoon. Yes, fighting for survival. Okay. Na mama cocoon and everything. There's somebody in Kunimana, so I just ready in Kuku near depend. Depend upon Kono, your funny pen, whatever Filipano. Near. You won't go for now, don't know. Say you do what? No question. So also be cool for to be. Yeah, no correct. You want to cool that. Woo, any cool that. So Uncle Fu, also cool for that. Hey! The professor, oh boy, I no pay power. Cool that. Wow. Wow. Empty. They don't hold Jinama. What a walk home. Now, I can find a fear, best and find one yet. Young father, best that day and find it. They did pound quantity, you see home chilling part. I dear a woman, share a woman bride, your cocoon. Yet, Nihiane, Nema Crab, say, you need part, if you will, if you could be the first summer yet. Wow. The human thing is the central factor in the world. Yeah. Pussy baby, I because if they would have some here. You know, also, to the police. Question. Any, send I'm your crown. One more cumbe brown so bet me a cucacra. Nina so will be at the woo. I will be an old. What is but a year over a year. Where you? I mean, Tina Canelo, a bit more by no. Into Mocono, Moquacono, now Mano, Tumo me, Eddie Diao, Eddie Chu, crying, say, I'm couple of woman who buy, and some woman who buy, and we can see Yama Womo, nobody show who crying, never move. Yeah, Trimo men and your quassa. There be a man so the Omoye, one namne a Genesis council, one young council, Edia Bois, a more a cono, Senabe, a wound, Emma almost the brave. Now, a Hordene, we can share no more Akana, or more banana monko for poor, you know. Sabi, I bet you moon cry. Because almost no, you don't have if you're very. So say you can look at or say the money is so mudding. Your back, you know, I mean, I say they have one a permanent for a domo follow. You're kind of, a house. Oh, yes, a be a film. So, who will say you film. I know question dear. You cannot go to a house one. I have been some until by then. Where do you? Wow. Wow. Did you say, I done ye drew sweet? I do so. Until I can find my pano. Yawa dance, and yet the bonnet. Dining in an hour, the bonnet said that, and you are die. Yene Yabusum said that be in Kitahon be womb. The bonnet saying Kitahon did then to know Nisa will call for another Nabijan for you. And just a damage. But the bonnet was said, Dano, I said, that to so. Kayawa Danka, I can't find my problem in Kada, Yawada. Wow. Yes, we can't comfort the year, Yawada. Yawada near Taya Yepa. Professor, your baby shut down some particular topic. How do you mean? The best shut down so treaty and also in a separate way because another as a will be a dream. My Hunia Mapa. That's it. Yentua sway. And she so shower down for Nauniana, one who live you now, said there we are. But also, now shall say, hey, you're two a Jamie Palace, a Janon number 4. Nejano odia enyao na nkofuna okwa moye 10 na odia muku 6 na ona mo put it for mo nyina mo chiudi dimu odia otia be duas
That's how they work from no more. No question. What from? I can for the word see as I know say Yenibia Anto Sadiga in Kenya until for a fulfino. Fulfi. Fulfi that when you what they will home. I do home. Wow. You want to win, you I said, I didn't rhyme it. No question. So, you can't try some money to look at it. Or you sham. Nigga say, yes, it's Yamanoka say, no, yet any old kind, and yes, you do fear them one, sir. I don't know. Wow. Nakoma, Monicata, our redemption. Wow. I've been seen, say, ye, you know, Obi Konya Mania, and also Konya accident, and I be between Obakra, also I see him with him. Okay. Wow. Into a dino, not a fear, a fiba, or badia, no, Bema then, nay a coffee, dinner coffee. Then I say, Quano ya Woka Kwana, unto one, I know Cabo, the Woka or Woka to I can cast myself, try a pen around Libya Sounds, a Bemupe, not a ma ever or into that to be in the day. Wow. Tabi wana tabi ebi no ya ne man ebi ye ne wow na ba ya kan say tabua ana me say one ba ha ni ama yi na ba ye Prof, where there was Wadaruma, so Bodrima, and Yemfa number by according to Dra. Ebia Nani Okan will be Nadrima and Tanta. Was it ye? Edia come from a feed young to Hanuman come a question coming to me with Santino Profit in a bacono from Wadaruma. At the moon 055 00 555 5 for near me and now the 22 account. Tien ye pa 055 00 555 na eja wo question bi up we dey nya professor ene ye fie da ye ntwe ne ho ayi nyina udi ni ba bia kasa free mon check ahoma ne man na nkrofo questions gu nkrofo tirima nya sam ketwa nti prof say ye do Friday we say our retention say ye dey ye call ko no areho ba ye nso ye dey ye timi eka bi no question na say better you better fat that's you there was say find a crowd of no na ye disa wo me ni bibi and the jina homa okay obi abasunti no wada woroma professor na de me ha wadwen pa o fa cheme na o question bi a on fa ntumo ba budi ni ba bia o kasa free anopai ba say film Mavis ni kasa free Achimota. Oh, Auntie Mavis na ho ye de. Ba say me ado me ho ye. Achimota fo nyina nso ye chiechia wom. Bia de so. Nyamia ya dom ye saka Professor Yausechi Beidu. Question be na wo de man efa edi ho. Wa mana ma hu eda o wi asimi na sisile. Ntia ni mani ade pa anti na me dia friend. Yay, we the prophets abasobodi keke o. Wasi obo abaso pa wa ma yesua de papa ya enya asem keto a osenya me nhira o Achimotafo nyina nso uchiechia o. Amen. Ti ene Auntie Mavis here da say onso betimi abaso na wo question wo contribution efa edin meaning especially days of the week. Yako school ya kambrofo na kire en say edwa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. O maka ni nyina kire. Ene de yesi ebehu ni meaning. Enti wo fresh 0550 055522 ya do betum na wo question wo contribution professor Nensa aka prof say ya dru memenda. Enti no memenda no ya kona ipotuna yetu no
Yeah, Prof, na de me help out. Udini baby akasa free. Good morning. Good morning. Udini baby akasa free. Pacha, ya fam bobole bobo me kasa watem. Oh, any obetu bobole bobole watem ampa. Tamafo nyina mo ho ye. Pacha. Yo, na we de Prof wo so nti no ne woni tie no onto aso ne edu memenda. Ya dana se yankopon Israel yankopon tulunkum se yenyim the main just about another one my yehu the main just. Wow. You mentioned the one me hu there method ya bompa every day the yankopon many yim na on church the man here so nya ntase wo the more church ya the master fast. Oh, yenso ye da wase bobole bobo. Echia munyina Prof we nso ya aseda na ode baaye we nso ya aseda wose nkade bia nka yenya wo a na ka yatwusu baako na ka wachire mu amatiefo wose wa ma na hu oda ya de wo no ene ne eda no so Wow. Wow. From the myself mama ko yo eda se papa nti wo se memene da na ye memene ede ade a impress amembi na ko de Sanipa o mene anything be echo mu na se bra wo kwa bonte akokko no se wa ho de atu mu no kwasem so kwambo kra timi gane bi etro na kra agane nti ye gira ho ma se mpanse nka ye num ye didi ye da ye se ye mu kena bio enya hodin bio ni se ye dan ni awan ni na ye de mene say swallow mene e de ba mu e de tina ho ma say ye hye mu kena bio no enti na me na ba ma ye fa na ato no na ato no je ma ato apoma so tutu na se tuo no abobado san so abapoma bo a ene no kwasem apoma enti ato na se ato kwa me na ato no je ma ato apoma so what tutu na mu aboba san na o poma tu ni bio na wotunje akokon bio. Wow. Na former said, you be na na ye share one who did bio. And Sana, Santa Hopo back, that's how. Wow. Hey, let us say, at end this, and I was here, would tease the professor I can na. Did so, we see, no way out to us waba. Way ba, no way out to us was see. No question said, once so bet me a frabaso. Aye, na number no any 0550 055 522. Once bet me ambaso. Prof free so anaja. Wo de sa wa homa na ho hijack no ba hijack aman. Wo question be fa edin enchirase enepo de say ye days of the week. Yakọ school ya kire yen French for awodete mardi hwan makredi. Ni nyina no ne nchiase ne ye kire ne no nti onso akonya no betimi aba na ja wo so abo edi ewura mu. Prof to asoma ne enkokwasi da ne amemre ne ma wie. Enkokwasi da ne se ni nyina si akọ no ma nyina bo ko ba akọ nti akọ ni ana se eti nti na etu free nti o ma je eti kwa nti o ma akọ eti se ni nyina aba afi ye be share ekọ ensem so asigi abweje apesi na be nti na etu oba eti oba na fe na eti no ye di na eti ya ba ye na bi se fe na akwa also you say akwa eti who the senior ye who the akwa eti ye eti se di ya the one round of war is over. Just say, "Okay, can quack any utwa one see." Wow. Now, yes, Joan Swasidio, Brad Brasidio. And when just a dread, you got a day completed now from that attention, meaning there walk, dry your cocoa, dry your free move, dry your befi.
yɛde gyina hɔ ma wow na saa yɛ na yaw da deɛ no sɛ ɛyɛ yaw na mmom sɛ akammoam no yɛde bɛrima yɛde kwa ne gyina hɔ ma bɛrima kwa no gyina hɔ ma sɛ womfa wapaa nsa kwa wo nan kwa bɔna wahoɔden wɔ na ka onim sɛ bɛrima na hoɔden wɔ no nti no sɛ obi a ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ adwuma no ɔyɛ sɛ ɔyɛ kwadwofo anaa kwadwoni wow bɛrima nti bɛrima yɛ kwadwo kwabena kwaku na yaw no yɛba yaw gyina hɔ anaasɛ yɛ no obi a kwayaw saa kwayaw na ɛbɛyɛ kwaw no anaa pɔw no kwayaw nti sɛ obi de kwawa still yaw still Thursday yɛ kwayaw wow ɔyɛ yɛ kwayaw nti kwa no obi a ɔne kwabena kwasi kwamen obi a gyina yɛ no yaw na ɔno deɛ ne tumi yaw no nkwa nso nkyɛ de ma din ne tumi kwa nso ka ho ma din na yɛ kwayaw na kwayaw no na ɛbɛyɛ sɛ na ɛbɛyɛ a tɛduwa bɛyɛ tɛduwa no na so na kwayaw nso bɛyɛ paw ɛne pɔw nene obi bɛbu sasɛ ne kofi nso ɛno nso yɛ kwaw fi kofi nso sɛ menkyɛ mu sɛ na ɛbɛyɛ a ɛyɛ a tɛduwa ɛbɛyɛ tɛbuwa no saa so na kwafi ɛbɛyɛ kofi nte sɛ ade na metamorphose sɛ yɛ kasa asesa sɛ mekyɛ sɛneɛ so wo kasa afo wo sɛ odi bi ɛsa so ma nkɔn sɛ sɛ di fie so di fie da no di fie no di fie original wow wo ma mpɔn a di fie neɛ odi who rules the home then I'm showing up time ama no abɛyɛ yɛ fɛ no down sɛ ɛkasa wo ka wano to bɔ mu na wɔkɔ bi ɛtua no ɛsesa ade a ɛyɛ thinking material round nti so no pɛɛ fifie abɛyɛ na ma kofi abɛyɛ kofi wow na bɛbi sɛ apena wo sɛ kifo yɛ ka no apena ɔbɛrekɔ ka no kɔpena kɔpena ade nta infanti no yɛma koro no a ɛsɛ kɔkɔbu no abɛ asɛte asesa ahɛ ɔkwadena no na abɛyɛ kɔpena nti infantini kɔpena abena nti yɛ kyifo na ɛsɛ original sound abena no yɛ ɛsɛ but ɔdeɛ no asesa abɛyɛ kɔpena ɛhɔ nso fire plan no yɛ kwaw na dɛ wote yɛ no kɔw sɛ wo no so a wode no ɛsɛ kɔkɔ saa nti ama kwaw no sa bɛyɛ ɛnɛ deɛ prof yɛaba lectures paa o agoso ya wo bu obi a wode ka ho ama professor ana te sɛ bi a wo special name bi a bɛ so wo kyerɛ mu ebi adi we mpɛ so wo kyerɛ mu ma me a ebere ni nti wodi ɛne professor yɛbɛka sɛ nyankopɔn enhyira wo papa yɛda wase ɛnɛ deɛ wode yakɔ classroom ɛnya asɛm keto akora na professor Yaw Sechi Beidi beidu me odi ano so na me dane ne wa ha no udi na nkasa no kwasem udi ne na me dane no anso se de wakasa techema no ne ano ne boso a etimi ema ne ema sesa ne enti no we dia me ye sure pa se manka ne yi anaja odi ache me ya da Nyankopɔn hia papa se gya ye frɛw enefia da yi gya woni awie na wotwe no nyame adom a Monday so said mo akasa mo pa ne daadaa no ye ne professor betena si ahyehye ho da obenya mbre ni nyinaa nso ye beji dia ka mo ho ya enye asem ketwa abusua ka ye ho ene na professor Yaw Sechi Beidi ase da wase pa nyame nhira wo mo frɛ ye nyinaa nso ye si Nyankopɔn ehwam ye da wase pa
enti ebusua prof abɛkyerɛ mu pa na de yɛsua de yɛsua fridwada sɛ ne yɛte asomdwe mu na gya ɔko ba nti no na gye sɛ na yɛte dwu mu dada ansa na ɔko ɛba yɛse Tuesday no nso no yɛwura ho ai benada yɛbɔ bena Wednesday nso saa tam no sɛ yiwuku da ebi kum yɛ ne nso yɛ kum bi ɛna yɛba Thursday sɛ no kwani nyame anim yakɔya mu pa because of ɛko a yɛko yɛ nti yɛwɔ yaw mu anesa ɛna fe so ɔma yɛhu sɛ Friday de agya yɛfiri mu wame yɛfiri mu pa nya asɛm keto a wɔde akɔ Saturday sɛ nka yɛ abrofo mu ne wɔde anaka sɛ we are dining and wining yɛ no bibi aswalo bibi memene da ɛna fe no kwakra mu wɔde awie sɛ kwasi adade na kyɛ sɛ agya yɛne war no anase ko a yɛkɔ mu no yɛne wɔ mo awie kura ne de yɛsua de papa nti yɛbɛda Professor Yausechi ase ɔyɛ lecturer University of Education Boniba wakyerɛ nsɛm mu pa na yɛkasa nyame nso enhyira no aseda kɛseɛ ɛnkɔ ɛmfama yɛ production team no Max By ɛde promo bebree akɔso de Philip Essence phone saba gege wɔ mu ne soso pa ɛyɛ no ama nsa aka bi Philip Essence phone no yɛwɔ Essence 20 ɛne yɛwɔ Essence 10 20 no nso gu ho ahodoɔ mmienu nea wobɛtumi sika no kora deda so no kora de yɛmefo pa ɛyɛ akyɛ sɛ Philip Essence phone no kora 100 Ghana cedi mpo a wobɛtumi anya phone ayusu ya anya asɛm ketewa ne nyina Max By ɛna akɔfa ba ɔsɛ flip to Philips nti apart from some de on promo TC washing machine kettle ne nyama no ɛka ho ama yɛn wɔma sign the phone so ahodoɔ bebrebe ya efi Philips aba Max By de wo frɛ 0544 019 552 yɛbɛtrɛ baabi a yɛbɛn wɔn aba bɛgye wo de yɛsɛ quality you trust prices you love wobɛtumi so login on to www.maxby.com.gs yɛda medimosis fo ase papapa wɔn boa me yapomudin akɔ yie ya enya asɛm keto wɔn akɔkɔfa medimosis garlic capsules nso de aba sɛ gya emra na yɛ mogya ɛyɛ titiriti yɛ honam a yɛntimi movie ne ade stiffness and numbness ne nyina betumi atete every home medimosis fo nso nyakopɔn insham saa nso na mega cash mega cash sɛ bomodian na fa wo ho gi promo na ekoso ewo mega cash ni mu sɛ wutiri yie na nyankopɔn enso yɛ wadoma wobetimi enya 50,000 Ghana cedi aka na sika 500 million code no na da so YouTube no wobetimi aba otwetwa bi aguma *426 *8# neja bibia nso atimi akoyie ede ama akoso ya na Friday no krakra mu de na wodi gye yetiefo kwan na fe yenya ne yenko de ye ka ne seja said ye professor esi akano no efiada no ye free bibi mu nti no eja wa free stress ni mu ya free mu ene akwa home eni nti no home yie said ye be ya edwoada so no betimi asole enya ahoden akɔwu nnwuma so na mechia etiefuo nyina wa wutie ye baabi bia wutie ye firi bia no mechia wo na encha kase pa nso enkɔma eye prophet Alfred encha kase pa enkɔma prophet Alfred owusu boatin owosunwane na sorry a woda no eye Peace Temple enti prophet baby a wo bia wo taitie yem papa free YouTube prophet Alfred owusu boatin mechia oye papa oye sofopon wo Peace Temple Ghana flag asufufu junction sunwane na wo eja kwanchere ani wudin ayetai de frɛ onyame enhyira wo mechia no nso awie no na mechia me ankasa me papa Apostle Solomon Amede one Mrs Amede Mama Mary nyame enhyira mo ready masafo ba bia nso so no mechia wo mu ye papa obi bia wo tie yen wo hwɛ yen ba bia wo tie ye free mo frɛfrɛ ye nyina nyame enhyira wo a wo frɛ wo a wantumi amfrɛ nyame enhyira ene ye fiada nyame ya adom adwoada ye besan aba besom awurade enka mo ho no enhyira mo ebusuya na je sɛ ye gya mo ho akwa ne sa
emempanifoɔ de dwumadi aka ababeto aso me di abana grant mamuzino DJ Holy Nyame enhyira oyedase technical producer and director obegina ho ano oyɛ ne nsa ne sei ne gye sɛ wɔpam wa anesa yɛnya asɛm ketoa production assistant Alexa Yedawase executive producer wabegina konwa wowura Samuel minimu da sɛ mensa kan din ho wo bi wasɛm na meka no wadama nti sɛ wayi wani hɔ a jaade ma ne nyina ho me jaade ma ne nyina ho me yakra mu nyina yɛdam ase Nyankopɔn nhyira mu ebehia Monday